با عرض سلام خدمت شما بیننده‌های عزیز و ارجمند شبکه تلویزیونی ورزش و سیومین روز از رقابت‌های ششمین مسابقات بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با جودو خوش آمدید. گزارش ما از روز سیوم رقابت‌ها منظور شما می‌گردد و خاطررسان می‌شویم که رقابت در مرحله یکم صورت بگیرد. در وزن تا 90 کیلو نوکک بر رقابت پرداختند. ورزشگری که با لباس‌های سفید است نماینده از جمهوری ترکمنستان احمد رحمدوف می باشد و حریف او باشد نماینده تاجیکستان سدیبران اکراموف. داوری مرکز داوری درجه جمهوریوی فریدون استوپیروف این آزمایی را حکمی میکند. در لحظه های اول بنابر سببی یکم فشار دادن و از مربع بیرون شدن ورزشگری ترکمنستان داوری مرکز با او شیدوی اول یا جزای کارد زرد را پیشنهاد کرد و رقابت ادامه می‌یابد. در لحظه های بعدی ببینید روش های گرفتن و یا اجرا کردن این یا آن فنون گشتین جودو چندان مورد استفاده قرار نمیگیرند و یادآور میشیم که این ورزشگری ترکمنستانی یعنی احمد رحمدوف زیر مربیگی عزت خداییف تمرین میکند در جمهوری تاجیکستان تمرین میکند و بعد از آن که طبق اطلاع مربیش بعد از آن که تمرینات رو در تاجیکستان شروع کرد و یک حرکت ورزشگری ترکمنستان برای به سمت راست پرتاب نمودن حریف بدون نتیجه بود. اصولهای کار در زمین بدون نتیجه به انجام رسید. طبق اطلاع عزت خداییف که این ورزشگر ترکمنستانی رو تمرین داده است، این ورزشگر ترکمنستانی بعد از به ترکمنستان رفتنش در یک مسابقات کشاد جمهوری ترکمنستان یعنی برای به دست آوردن مدال طلا شرفیاب شده است، یعنی چمپیون ترکمنستان شده است که این هم از دستاوردهای گویم از همه خوب این ورزشگر به شمار می رود و نتیجه تمرینات مربیان تاجیک نیز در ترکمنستان می توان ذکر کرد همین دستاوردی ورزشگری ترکمنستان و ورزشگری تاجیکستان اینجا از لحاظ یا از نظر جزا یا شیدوها پیشگام تر می باشد چون که حریف او علاقه یک شیدو دارد و برای اجرا کردن بند و اصول های گشتین جودو هرچند کوشش دیده می شود از سوی ورزشگری تاجیکستان ولی ثمره نیست هنوز و شیدوی دویم هم با سبب گریختن از روش های اصول های پرتابی ورزشگری تاجیکستان شیدوی دویم به ورزشگری ترکمنستان داده شد. ورزشگری که چند لحظه قبل هم مورد توصیف ما قرار داشت ولی اینجا ببینید که بنابر سبب گریختن از اصولهای حریف دو شیدو گرفت و یک عملکرد داشت برای اجرا کردن روش های تکنیکی حلوکی بینی پای ولی از آن هم نتوانست به مورد استفاده کند و آزمایی 1 دقیقه و 20 ثانیه دیگر تا انجامش باقی مانده است و همون یک ریاکسیای بلند یا سرعت بلند اجرا کردن فنون گشتین جودو رو در اینجا ورزشگر نشان نمیدهند. اکنون موقعیت برای از کمر حریف داشتن بود به سودی ورزشگر ترکمنستان ولی ورزشگر تاجیکستان نیز یک اصولهای دفاعی خوب را استفاده کرد و پیشپای زدن یک اصول ضربه آیی پیشپای را استفاده کرد و حریف را به سمت چپ افتانید که این هم چندان با مورد نبود و یک پرتاب ورزشگر تاجیکستان اینجا مورد عقیده داوران شاید قرار بگیرد و ببینیم داوران در این مورد چی عقیده و نظر دارند چون که داوری مرکز فریدون استوپیروف هم برای یعنی نوارهای تدریجی یا تصویرهای سست اشاره کرد و نوارهای سست را مشاهده میکنیم و بار دیگر میبینیم که این پرتاب ورزشگری تاجیک در حقیقت به وزر خیلی نزدیکی داشت و داوران هم بعد از اون که عقیده را نکردن علاقه
вазариро пешниҳод кардан ба варзишгари тоҷик. Сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст варзишгари тоҷик метавонад бо вақткушӣ ин сонияҳои боқимондаро пушти сар кунад, гузаронад ва пирӯзии нахустини худро дар ва як партоби дигари варзишгари Туркманистон инҷо ҳолро баръакс мекунад ва ба қавле ҳанӯз гӯем ин қуввоозмоӣ дар ҳолати яъне ҷазобияташ ҳаст, чунки варзишгари Туркманистон низ як партоб кард, он баъд аз матеи довари марказ буд. Баъд варзишгари туркманистонӣ кӯшиш дорад бори дигар довари марказ ҳам амри таваққуфро медиҳад ба истилоҳ мате бо сабаби як зайл доштан ба варзишгари тоҷик шидо пешниҳод мешавад ки чандон таъсиргузор нахоҳад буд дар таносуби пирӯзиаш ва ба ҳамин тартиб варзишгари тоҷикистон Сеъдиброз Икромов қуввоозмоии нахустини худро бо пирӯзӣ пушти сар кард ва идомаи рақобатҳоро дар марҳилаи дуюм пеш хоҳад гирифт. наворҳои тадриҷӣ ё тасвирҳои суст кардашударо бори дигар тамошо мекунем ва ин ҳам як аксулъамале буд ки ба самти пушт бо истифода аз ҳалуки берун варзишгари мо бубинед ҳам ҳарифро ба самти муқобил ба замин афтонид ва ба ин васила имтиёзи вазариро гирифт ки он яъне анҷомбахши пирӯзӣ буд. дар рақобати баъдии паҳлавонон довари марказ Фаррух Собиров довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ қуввоозмоиро ҳакамӣ хоҳад кард ва ёдовар мешавем дар ин рақобат Зайниддинов бар муқобили Ҷураев варзишгари ӯзбекистонӣ рақобат хоҳад кард. ёдовар мешавем ки Ҷалолиддин Ҷураев варзишгари 23-солаи Ӯзбекистон бо либосҳои сафед ба майдон хоҳад баромад. на бо либосҳои кабуд ҳаст, бо ҷудогӣ ё ҳамон киманои кабуд аст варзишгари Ӯзбекистон Ҷалолиддин Ҷураев ки аз ҳама дастоварди хубаш яъне пирӯзӣ дар мусобиқоти кушоди ҷумҳурии Ӯзбекистон ки бахшида ба солҷашни ҷанги бузурги ватанӣ баргузор шудааст ба шумор меравад. яъне аз ҳама дастоварди бузургаш ва дар тибқи иттилои худаш дар чанд мусобиқоти кушоди ҷумҳуриявӣ ё чемпионати ҷумҳурии Ӯзбекистон ки иштирок карда аз ҳарифони пурқувваташ шикаст хӯрда, вале дар вазни 90 килои рақобатҳо ин варзишгари Ӯзбекистон дар гӯем ҳатто сегонаи беҳтарин варзишгарони вазни 90 килои Ӯзбекистон шомил нест, чунки дар ин вазн Мейлиев Достон оне ки чемпиони Ӯзбекистон гаштааст як маротиба ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва он низ дар ҳамин рӯзи рақобатҳои ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон манзури мо хоҳад гашт. Носир Зайниддинов варзишгари Тоҷикистон варзишгари навкор ва он низ ҷаҳду талош баҳри иштирок дар мусобиқоти байналмилалиро карда, аммо ҳанӯз дастоварди шоёни таҳсине дар корномаи варзишиаш дарҷ нагардидааст. варзишгари мо барои гурехтан аз яъне равишҳои партобии варзишгари Ӯзбекистон як нав аксулъамал нишон дода истодааст ва ин гуна гурехтанҳо агар аз мурабба берун шавад ба ӯ шидо пешниҳод хоҳад шуд. аммо як ҳаракати партобии болои шона аз сӯи варзишгари Тоҷикистон метавонад корро бар суди ӯ ба анҷом расонад, вале натавонист ҳамин усули болои шона партоб намудани ҳарифро ба маврид истифода кунад.
усулҳои партобӣ ки ҷаззобтарину диданитарин равишҳои техникии гӯштини ҷудоро ба бор меорад ва барои бинандаҳо низ як ҳузуру ҳаловат мебахшад. ин бор аз сӯи варзишгари ӯзбекистон истифода шуд. ҷалолиддин ҷураев вале дифои хуб дошт бар муқобили усули ҳариф варзишгари тоҷик, вале ӯ бояд аз усулҳои дарднок аз ҳар ҷо ки истифода мекунад варзишгари ӯзбекистон ва бар муқобили ин усулҳои дардноки ҳариф варзишгари мо низ боз як амалкарди хуб нишон дод ва аз ин амалкардҳо раҳо шуд. ёдовар мешавем ки мо ҳунарнамои варзишгарони вазни то 90 килоро дар марҳилаи якуми рақобатҳо тамошо дорем. ҳудуди 1.5 дақиқа камтар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. бо сабаби ҳамкории довари марказ Фарух Собиров ҳам бо ҳарду шидо пешниҳод кард ки ҷараёни қуввозмоиро тезонанд ва як вазари ба Ҷураев варзишгари Ӯзбекистон дода шуд. ин вазари дар сурати анҷом пазируфтани 1 дақиқаю 8 сонияи вақти асосӣ метавонад ки пирӯзии варзишгари Ӯзбекистонро таъмин кунад ва ӯ роҳи мубориза дар даври дуюми рақобатҳоро пеш бигирад. ин рақобатҳо дар зергурӯҳи Б сурат гирифта истоданд ва варзишгари мо аз лиҳози равишҳои доштан мавқеият дорад, аммо ҳамин равишҳои партоб кардани ҳариф ба ягон самт намерасад ва акнун усулҳои кор дар замин ин ҳам як нав равишҳои фидоӣ низ ба истилоҳ гуфта мешавад, чунки варзишгар яъне аз баъзе имконот ва ҳамон шонсе ки ҳарифаш дорад дар айни иҷро кардани ин усули худаш яъне унро мадди назар мегузорад. яъне ҳамин усулҳои қурбонӣ низ мегӯяд, яъне баъзе аз ҳамон гӯем имкон ё мавқеиятҳои ҳарифро мадди назар мекунад ва худро ба пушт меафтонад. дуюмин шидо ба варзишгари Ӯзбекистон 10 сонияи анҷомбахш. як ҳаракати зебои варзишгари тоҷик тавонист ки дар лаҳзаҳои охир вазари ба бор биёрад ва нигаронии варзишгари Ӯзбекистон инҷо айни муддао нахоҳад буд, чунки бо истифода аз равишҳои ҳалуки байни пой варзишгари тоҷик тавонист дар сонияҳои башумор ки боқӣ монда буданд як партоб кунад ва вазариро ба даст биёрад ё имтиёзи нокомилро ва бозмоӣ дар марҳилаи голден скор идома хоҳад кард имрӯз аз толори варзишӣ ки тарафдорони гӯштини ҷудои тоҷик ҳам инҷо қарор доранд ва варзишгари мо тавсия пешниҳод мекунанд. ва ин аст ҳамон партобе ки варзишгари Ӯзбекистон ибтидо вазари гирифт ва ин ҳам равишҳои партобии варзишгари тоҷик буд ки як вазари барои ӯ ба армағон бубинед ва вазаре ки варзишгари тоҷик ба даст овард яъне мушкилтар аз вазаре ки варзишгари Ӯзбекистон оварда буд ба назар мерасад аз лиҳози иҷро кардани банду усулҳои гӯштини ҷудо. голден скор ҳам шурӯъ шуд ё дақиқаҳои тиллоӣ ки дар ихтиёр доранд ин варзишгарон. як шидо варзишгари Ӯзбекистонро аз идомаи рақобатҳо маҳрум хоҳад кард. ҳамоно усулҳои партоби сари шона аз сӯи варзишгари тоҷик мавриди истифода қарор мегиранд ё дар мадди назараш ҳаст, вале аз ин равишҳо чандон муваффақ ба назар намерасад ва ҳамин гуна тарз ё усулҳои партоб карданро варзишгари Ӯзбекистон низ ишора кард. ва
равишҳои дифоъ аз худ аз сӯи варзишгари тоҷик низ бисёр хуб ба назар мерасанд, чунки ҳамон тавр ки мушоҳида мекунем аз лиҳози партоб кардан ва иҷро кардани фануни ҷудо варзишгари ӯзбекистон низ бештар мароғ зоҳир мекунад ва дар ин ё дар айни ҳамин ҳаракатҳои ҳариф, яъне равишҳои дифоъ аз худи варзишгари тоҷик низ бисёр ба маврид аст. Акнун мавқеият барои партоб кардан ба самти рост ва ин натиҷае нахоҳад бахшид. усулҳои кор дар заминро акнун варзишгари ӯзбекистон низ ба кор набурд. дар сурати як шидои дигар гирифтани варзишгари ӯзбекистон, яъне муқаррароти мусобиқот шикаста хоҳад шуд, чунки се шидо ин Хансуку Маке хоҳад буд ва варзишгаре ки гирандаи се шидо мешавад мусобиқотро тарк хоҳад гуфт, ҳамин рақобатро. ва ба ин варзишгари ӯзбекистон наздиктар аст ва бубинед чӣ гуна аз усули худи варзишгари тоҷик истифода кард. Ҷураев Ҷалолиддин ва ба самти муқобил ки ӯро фишор дод, ин боис ба он гардид ки варзишгари ӯзбекистон вазари дуюмро соҳиб шавад. Вазари ҳавасати ипон, ин гӯем ду ним имтиёз ва имтиёзи комил табдил шуд ва варзишгари ӯзбекистон роҳи муборизаро дар марҳилаи дуюми рақобатҳо пеш мегирад. ва ин ҳаст наворҳои суст ё тадриҷӣ ки бори дигар мушоҳида мекунем аз сӯи коргардонҳои мо Зиёддин Сафаров ва Фирӯз Бахтибеков низ моҳирона дар айни муддао будан, яъне манзури тарафдорон карда мешавад. паҳлавонони дигар ҳам рӯи тасвир пас аз чанд лаҳза ба рақобат хоҳанд пардохт. Ин бор варзишгари Қирғизистон. Варзишгари Қирғизистон бо либосҳои сафед аст. Ин Шаҳриёр Идрисов, варзишгаре ки дар бештар мусобиқоти кушоди ҷумҳурии Қирғизистон ба гирифтани мавқеи дуюму сеюм мушарраф гардидааст ду маротиба ва дар фаслҳои гуногуни ҷудои ҷаҳонӣ яъне дастовард надорад. варзишгари Тоҷикистон Сафар Муродов, варзишгари ҷавону умедбахш низ ки яъне дар риштаи ҷудо гӯем варзишгари навкор ба ҳисоб меравад ва дар корномааш дастовардҳои шоёни таҳсин ва қобили мулоҳиза ё қайд ҳам нест. Вале бубинед, як дақиқаи қуввозмоӣ пушти сар мегардад. ҳанӯз ягон равишҳои гуногуни пуштини ҷудо истифода намешавад ба ҷуз ин як ҳаракати зебо ки яъне равишҳои гӯем партоб кардан аз болои худ буд. усули ва ба ин васила метавонад баъд аз 3 сонияи дигар асикомиро ки ба маврид истифода кард. варзишгари Қирғизистон қабл аз анҷоми вақти асосии ғолибият ба даст овард. ёдовар мешавем ки дар оғози рақобат чандон яъне аз лиҳози равишҳои гирифтани яъне ҷудогӣ ё ҳамон киманӯи ҳариф мавқеият надошт, вале чун мавқеият пайдо кард аз ҳамон равишҳо ё усулҳои фидоӣ истифода кард. бори дигар мебинем ин яъне худро фидо кардан, чун худро ба пушт меафтонад, ҳарифаш метавонад дар ин ҳолат ӯро фишор бидиҳад. аз ҳамин лиҳоз ин партобро усулҳои фидоӣ мегӯяд ва варзишгари Қирғизистон маҳз ба ҳамин васила ғолибият ба даст овард ва баъдан идора кардани ҳариф ба муддати 10 сонияи дигар ӯро тавонист ки бо имтиёзи комили ипон шарафёб кунад ва роҳи марҳилаи дуюми рақобатҳоро пеш бигирад. варзишгари дигари Ӯзбекистон рӯи тасвирҳои мост. ин ҳам варзишгари 23 солаи
ازبکستان هست. یادآور میشیم که ملی دوستان این یعنی در گران پری تاشکند 2 مرتبه اشتراک کرده، یک بار نتوانسته که مدال به دست بیارد و مرتبه دیگر موقع پنجم رو در گران پری ازبکستان گرفته است. بنابر وارد نشدن حریفش او یعنی ورزشگری تاجیکستان شادمان تویچیف که وارد نشد با رقابت یعنی طبق مقررات گشتن جودو غالبیت نصیب ورزشگری ازبکستان گردید. در وزن تا 90 کیلوی رقابت ها نیز تعداد ورزشگران زیادتر است و در وزن تا 100 کیلو نسبتا کمتر می باشد. پس از چند لحظه دیگر رقابت میان سعید جمال علی مردانوف بر مقابل حریفش صورت خواهد گرفت. در دور دوم رقابت ها بر مقابل اسام‌الدین فیض‌الدین ما نیز منتظر خواهیم ماند و تا آن لحظه که یعنی ورزشگران با بالای گیلم وارد بگردند یا با بالای تتمی یا مروری تاریخی خواهیم داشت و یعنی سرگذشت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو که با ابتکار فدراسیون جودوی تاجیکستان به راه مانده شده. این یعنی 5 مرحله همگی برگزار شده از جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و در 2 مرحله آن ورزشگران تاجیک در 3 مرحله توانسته که غالبیت به دست بیارند و در 2 مرحله دیگر جام جمهوری تاجیکستان نصیب ورزشگران خارجی کشور شده. علی مردانوف ورزشگر شناخته تاجیک یعنی شناخته شدن آن نسبت به آن که او در مسابقات گشتن ملی که و مناسبت سنه‌های مهم تاریخی برگزار می‌گردند بیشتر اشتراک کرده. اینجا هم در همان لحظه اول با 2 ببینید روش‌هایی که استفاده کرد از حلوک بین پای بود. بر مقابل اسام‌الدین فیض‌الدین و ادعا می‌شیم که استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است سعید جمال علی مردانوف و حریف او باشد نامزد به استاد ورزش بود و اسام‌الدین فیض‌الدین ورزشگری نسبتا جوانتر تاجیکستان اینجا یکم آسیب دیده در عین همان 2 روش پرتابی که با استفاده از حلوک بین پای بود از سوی علی مردانوف سعید جمال تا جای ورزشگری حریفش لط برداشت و امروز نیز تالار ورزشی قصر تنیس جمهوری تاجیکستان مالامال از طرفداران گشتن جودو است. آنها واقعا برای دستگیری ورزشگران تاجیک اومدن. بار دیگر نوارهای تدریجی را مشاهده میکنید. ببینید 2 مرتبه از همین روش های حلوک از بین پای استفاده کرد. ببینید 1 مرتبه به شکم افتید اسام‌الدین و مرتبه دیگر ببینید اصول های یعنی فشار دادن حریف رو به تخت پشت استفاده کرد به هدف نرسید. در لحظه بعدی اکنون تمام شد. اسام‌الدین فیض‌الدین تحت مربیگی عزت خدایف تمرین میکند و ببینید 2 مرتبه از یک سمت و سمت دیگر پرتاب نمودن اسام‌الدین خیرالدین از سوی علی مردانوف سعید جمال گواهی آن است که تجربه های علی مردانوف بیشتر است و در عین اجرای اصول های دردناک ورزشگری کیمانوی و جودویی سفید علی مردانوف توانست که غالبیت به دست بیارد. روش های کار در زمین یا اصول دردناک از هر جا که استفاده کرد علی مردانوف توانست که قبل از انجام وقت اساسی در مدت 1 دقیقه حریفش را از پیش رو بردارد
ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ хат гирифт. бори дигар тамошо мекунем чӣ гуна яъне ҳамон фанун ё техникаҳои кор дар заминро Али Мардонов ба маврид истифода кард ва дар айни усули лат додан бо пою даст Али Мардонов тавонист ки муваффақ ва касби имтиёзи комил ё ипон шавад ва роҳи марҳилаи сеюми рақобатҳоро пеш хоҳад гирифт. ва рӯи тасвирҳо паҳлавонони собиқи шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шерали Бозоров ки инҷо дастпарваронашро тавсея хоҳад дод даст холо. Хуршед Маҷидов ин паҳлавони шинохтаи Тоҷикистон ки дар айёми наврасиву ҷавониаш дар миёни кадетҳо дар ҷомҳои Аврупо як дурахшандагӣ дошт. Имрӯз ба сифати довар ин хӯозмоиҳоро ҳакамӣ хоҳад кард ва Хуршед Маҷидов ки борҳо дар солҳои 2016 ва 2017 дар Аврупо ҳунарнамоӣ карда ӯ низ аз таҷрибаи гӯем доварони сатҳи байналмилалӣ борҳо дар айни рақобатҳояш мушоҳида кардааст ва имрӯз низ ба сифати довар фаъолият кардани ӯ низ ба манфиати кор хоҳад буд. ва варзишгароне ки рақобат карда истоданд Комрон Карликов бо либосҳои сафед аст. ӯ бар муқобили Икромов Седиброз ки дар даври якум рақобат карда буду бар муқобили ҳарифаш олимпия ба даст оварда буд, ин бор дар даври дуюм аз Комрон Карликов бинобар сабаби лат бардоштан ё лат додани дасташ ки Комрон Карликов истифода кард усулҳои дарднокро ва ба ҳамин тариқ ғолибият насиби Комрон Карликов гардид. ин ҳам қабл аз анҷоми вақти асосӣ ва ин варзишгар ба табиб гумон мекунам ниёз дорад ва табиб ҳам фавран барои кӯмак шитофт ва умедворем ки ягон осеби ҷиддие надида бошад варзишгар ва рақобат ҳам идома яъне анҷом пазир рақобат бо як усулҳои дардноки Комрон Карликов. Комрон Карликов варзишгари 23 солаи Тоҷикистон бо ишораи Хуршед Маҷидов акнун пирӯзии нахустини худро дар даври дуюм ба даст овард. ӯ як давр озод буд ва дар даври дуюм ба ин васила бинед бо тамоми ҳастӣ ин гуна усулҳои лат додан бо туфайли техникаҳои пою даст дар ҷудо роиҷ аст ва бештар истифода мешавад. Комрон Карликов ба марҳилаи сеюми рақобатҳо роҳ хат гирифт. рақобати баъдӣ дӯстон ёдовар мешавем ки миёни Талабуддин Файзов бар муқобили ҳарифаш Аминҷон Ҷалолов сурат мегирад. ҳарду варзишгар ҳам варзишгарони Тоҷикистон ҳастанд. Талабуддин Файзов бо либосҳои сафед аст ва ҳарифи ӯ бошад Аминҷон Ҷалолов. Аминҷон Ҷалолов ҳамон равишҳои гирифтани махсус ки дорад бештар бо ҳалук аз байн ҳаст. ҳамон тавр ки дидем дар лаҳза ё ҳамон оғози рақобат истифода кард вале муваффақ нашуд. аз лиҳози қадду қомат низ як нав бартарӣ дорад Аминҷон Ҷалолов, аммо дар айни истифода аз усулҳои партобӣ ҳанӯз варзишгарон коре накарда. дар ҳолати истода ё техникаҳои даст гирифтан аз мавқеъҳои мувофиқ
фарқият ҳаст, яъне ба ҷониби Аминҷон бештар, яъне партоб кардан ба самти рост ва амри таваққуф додани Хуршед Маҷидов ба он хотир буд, ки ӯ яъне бо сабаби аз мураббаъ берун шудани варзишгар Аминҷон ӯро шидо дод. корни зард ва як ҳаракати ӯ ки ба самти рост буд бенатиҷа ва усулҳои кор дар замин ё хафа карданро мавриди истифода қарор медод Файзов Талабуддин, вале муваффақ нашуд. варзишгарони дар ҷудо гӯем чандон дастовардҳои шоёни таҳсин надоранд, чунки дар вазни то 90 кило, яъне мо варзишгароне ки гӯем таҳти рафтани 1-2 ҳастанд, онҳо чеҳраҳои шинохта ҳастанд. ин вазне ки комроншоҳи Устопирён борҳо дар мусобиқоти фаслҳои гуногуни ҷудои ҷаҳонӣ аз қабили Гран-при, Гранд-слам, чемпионати Осиё, яъне Тоҷикистонро намояндагӣ карда ва дар радабандии Федератсияи ҷаҳонии ҷудо дар миёни 10гона ҳатто дар мавқеи панҷум қарор гирифтааст. равишҳои гуногунро бубинед истифода кард ҳалук аз берун. ҷалолов вале муваффақ нашуд. шидои навбатӣ ба Файзов Талабуддин дода мешавад бинобар сабаби камкориаш. ва инҷо ба назар мерасад ки ин мусобиқа ё ин рақобате ки варзишгарон карда истоданд дар дақиқаҳои асосӣ, яъне бидуни имтиёз ба анҷом мерасад, чунки равишҳои партоб кардан ҳанӯз ба назар намерасад ва як кӯшиши бисёр зебои Ҷалолов ба он боис гардид, ки ӯ вазаре бигирад ва ин вазари акнун аз назари имтиёзӣ Ҷалоловро пешгом кард ва ӯ дар сурати анҷом пазируфтани вақти асосӣ роҳи муборизаро дар марҳилаи сеюми рақобатҳо пеш хоҳад гирифт. дар зергурӯҳи ай рақобатҳо ин озмоӣ сурат гирифта истодааст ва бо як вазаре ки ба даст овардааст Аминҷон пешгом ҳаст. ва вазари дуюм метавонад имтиёзи ним имтиёзе ки ба даст оварда буд Аминҷон онро комил кунад. вазари авасати ипон, яъне ду ним имтиёзе ки ба даст оварда буд Аминҷон Ҷалолов ба имтиёзи комил мубаддал гашт ва ипон шуд. роҳи марҳилаи сеюми рақобатҳоро пеш хоҳад гирифт. ӯ низ ҳарчанд яъне қаблан ба назар мерасид, ки яъне дар айни иҷро кардани фануни партобӣ як реаксия баланд надорад, вале яъне бинед қувваву нерӯаш нисбатан зиёдтар ки буд, ҳарифро метавонист ба ин ё он самт фишор бидиҳад. яъне бо зури бозу ин аз худи ҳалук ё усули ҳариф истифода кард ва бар муқобили ӯ худи ҳариф истифода шуд, ки имтиёзи комили Аминҷон Ҷалоловро ба даст овард. рақобати баъдӣ миёни ду варзишгаре сурат мегиранд, ки ҳар ду дар марҳилаи якум озод
рустам зарипов ин варзишгаре ки рӯи таъсирҳои мост бо либосҳои сафед бар муқобили ҳарифаш фирдавси ҳайбуллоев мебошад. ин аст фирдавси ҳайбуллоев рӯи тасвирҳои мо варзишгарони навкор ки дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ яъне таҷрибаи иштирок мекунанд бори аввал ва яъне дар сурати баромадан ба марҳилаҳои баъдӣ эҳтимолият дорад бо варзишгарони қирғизу узбек низ рӯбарӯ бигарданд ва дар таҷрибаю малакаашон боз як гӯем таҷрибаи дигар зам кунанд. бинобар сабаби оне ки ҳамон ҷудогӣ ё ба истилоҳи дигар киманои варзишгарӣ ки бо либосҳои сафед киманои сафед дошт ва талабот ҷавобгӯ набуданд, доварон ҳам қазоват карданд дар мавриди он ки яъне бояд камарбанди ӯ иваз карда шавад ва рақобат акнун идома хоҳад ёфт. баъд аз оне ки яъне тартибот ҷорӣ шуд, қонуну қоида ва акнун тамошо хоҳем кард ки варзишгарони навкор ва онҳое ки чандон таҷрибаи мусобиқоти сатҳи баландро надоранд инҷо чӣ гуна сурат хоҳад гирифт. Ва як ҳаракати зебои партоб аз болои шона аз сӯи ҳайбуллоев буд, вале натавонист ҳайбуллои фирдавсӣ ки аз он ба маврид истифода кунад. дар идомаи рақобат ҳам акнун бубинем ки аз самти рост равишҳои яъне пешпои ҳариф иҷро кардани техникаҳо ва баъдан ба самти рост партоб намудани ҳарифро кард ки муваффақ нашуд. ва бубинем акнун дар ин лаҳзаи дарафтодани варзишгарон воқеият бар суди кадомин хоҳад буд. ва ҳамоно кӯшиш аз сӯи фирдавсӣ ҳаст. зарипов ҳамоно дар ҳолати дифоъ қарор мегирад бештар. яъне як рақобати ҳуҷумӣ ё ҳамлавариро истифода карда истодааст ҳайбуллоев ва бештар дар ҳолати дифоъ мебинем зариповро. аз сӯи зарипов ҳанӯз амалкарде сурат нагирифта ва дар сурати як маротибаи дигар агар аз ҳариф бигурезад пас ҷазои аввалин ё корди зад ба ӯ дода хоҳад шуд, чунки аллакай маротибаи чаҳорум ҳаст ки яъне равишҳои партоб намудан аз сӯи ҳайбуллоев истифода мешавад. ва ин ҳам камкории зариповро ба инобат гирифта хуршед маҷидов ва як ҳаракати зебои дигар ҳалок аз берун аз пушти пой буд. бисёр ба маврид ва чун тамошо кардем дар ҳамон лаҳзаи аввал имтиёзи комил ипонро ба даст овард. воқеан фирдавси ҳайбуллоев аз худ як ҳунару истеъдоди бисёр зебо нишон дод ва роҳи марҳилаи сеюми рақобатҳоро пеш хоҳад гирифт.
و دوستان عزیز یادآور میشیم که گزارش ما از جریان روز سیوم رقابت‌های ورزشکاران در وزن 90 کیلو و اکنون کمالوف توانست که نتیجه رو از نظر امتیازی برابر کند و یک وزری بگیرد. کمالوف اکنون راه مبارزه رو برای در مرحله سیوم رقابت‌ها ادامه دادن شانسی خوبتر دارد و ببینیم که از این شانس یا امکانیت استفاده میکرده باشد یا نه. کمالوف که یعنی فرزند رحمتشاه کمالوف یکی از پهلوانانی که در پشتین ملی زمان درخشش داشت و حساب می رود این بار می توانسته باشد که از همان روش یا سبک و اسلوب های پدرش استفاده کند. او به طبیب نیاز دارد بنابر سبب آسیب دیدنش و طبیب بعد از کمک اولیه طبی رو رسانیدن و او یعنی 2 دقیقه کامل تا انجام وقت اساسی باقی مانده است و تخمین می شود یا تخمین می رود که این آزمایی ورزشکاران در وقت اساسی یعنی تقدیر غالب روشن شود. کمالوف اکنون بعد از کمک طبی به رقابت خواهد پرداخت در صورتی که کمربندش به ترتیب در آورده خواهد شد. شروع دیگر در این رقابت ورزشکاران و این هم به نتیجه و کمالوف با سبب از مربع خارج شدن شیدا گرفت و کوشش کرده استاده است که به سمت راست حریف را پرتاب کند. کمالوف هرچند در لحظه های اول رقابت یک وزری واگذار کرده بود به حریفش، این بار از آن جبران کرد یک مرتبه و در لحظه های بعدی برای پرتاب کردن به سمت راست کوشش دارد. از روش های هلوک بین پای حریف بود که به هدف اصلیش می رسید. مرتبه دویم پرتاب کردن حریف و وزر دویم رو گرفتن که یعنی امتیازش رو کامل می کرد. از نظر امتیازی هر دو ورزشگر یعنی نیم امتیازی دارند، یعنی امتیازی هنوز ناکامل و برای یک پرتاب دیگر که موفق شد کمالوف امتیازش را کامل کرد. وزر اوسط ایپان توانست که کمالوف امام جان را به مرحله سیوم رقابت ها برد. به همین ترتیب نوارهای تدریجی رو بار دیگر مشاهده میکنیم. از روش های گوناگونی هلوک از بین استفاده کرد. ببینید هرچند در اوج اعلا اجرا نشد این روش پرتابی، ولی وزری رو به بار که آورد امتیاز کمالوف رو کامل کرد و کمالوف مهمتر از همه غالبیت به دست آورد و او راه مرحله سیوم رقابت رو پیش خواهد گرفت. رقابت بعدی دوستان میان مهربان ادریسوف که با لباس‌های سفید هست بر مقابل حریفش میراحمد شیرالی میراحمد برگزار می‌گردند. شیرالی میراحمد ورزشکار 20 ساله تاجیکستان نامزد به استاد ورزش میباشد. او پیوسته در مسابقات داخله اشتراک کرده است و چون در مورد او سخن میکردیم فوراً با یک هلوک پشت پای توانست که امتیاز کامل ایپان را به دست بیارد
و راه مبارزه را ادامه بدهد و ببینیم داوران چی خلاصه میکنند. داور مرکز سهراب رحیموف، داور درجه جمهوریوی، عقیده‌اش را بیان کرد. او ایپان بهاگذاری کرد، غالبیت را به این ورزشگر داد. بار دیگر مشاهده میکنیم روش های حلق از پشت پای بسیار خوب استفاده شد. مراتبه دوم و شیرالی توانست که غالبیت به دست بیارد. شیرالی میر محمد، ورزشکاری 20 ساله تاجیک، ببینید همون اصول ضربه هایی که به پای راست حریفش زد بسیار با مورد بود و تعادل از سوی حریفش گم کرده شد که به تخته پشت افتید. رقابت بعدی در زیرگروه بی رقابت ها صورت میگیرد و بار دیگر یادآور میشیم که در اینجا بیژن باقیوف بر مقابل حریفش محمد رحیموف صورت میگیرد. رقابت شروع گردید دوستان. در همان لحظه اول با استفاده از کمر یا یک اصول سری سیوجی که بود، بیژن مورد استفاده قرار داد ولی موفق نشد. یک عکس العمل حریفش محمد رحیموف باعث به آن گردید که وزری بگیرد، ولی در عین اجرای استحکام یا اداره کردن حریف به تخته پشت محمد چندان تجربه بلند نشان نداد و اون نیروی دفاعی که داشت بیژن توانست او را از فشار حریف رها کند و شیدا با سبب گریختن از اصول حریف و بیژن داده شد و در ادامه رقابت اکنون بیژن کوشش دارد یک عملکرد پرتاب از سر سیوجی را استفاده کند ولی موفق نمی شود. رقابت ادامه می کند. از نظر امتیازی محمد رحیموف پیشگام هست و بیژن هم اینجا روش های پرتابی خوب نشان داده ایستاده است ولی هنوز به هدف اصلی اش نمی رسد. ببینید پیاپی از این سمت به آن سمت حریف رو میل دارد که پرتاب کند ولی موفق نمی شود. ببینید داوران که امروز در کشتن جودو حکمی او قضاوت میکنند پورا از اصطلاحات اصل همان واژه های ژاپنی که فعلا در جهان استفاده می شود پورا استفاده میکنند. برای داوران درجه بین المللی دانستن اصطلاحات ژاپنی، روش های گوناگون تکنیک های جودو نیز عین مدعا خواهد بود چون که آنها وقتی به خارج سفر میکنند آنها محض از همان واژه های اصل استفاده میکنند. و مته یا امر توقف یک لحظه و خاطر همون سرانگشتی همون دستبنده که در سرانگشت بود و یک حرکت زیبای پرتابی از سوی بیژن باقیوف و بیژن باقیوف که وزری را جبران کرد برای اداره کردن حریف نیز موقعیت پیدا نکرد و تخته پشت. ببینید از همین لحاظ از لحاظ اداره یا کنترل کردن حریف به تخته پشت ورزشکاران ما یک نوع میلندند چون که در بسیار مسابقات سطح بین المللی روش های کنترل یا پرتاب کردن حریف
استفاده می شود و با تختپوش اداره کردن آن امتیاز رو کامل میکند و در اینجا ببینید انا از همین روش اگر میتوانست با مورد استفاده کند و در مدت 10 ثانیه دیگر اولویت رو به دست می‌آورد ولی نتوانست. به هر حال نیم امتیاز هم به دست آوردنش یعنی فولینک است در ادامه رقابت و یک پرتاب دیگر و ضربه بهاگذاری می شود و ضربه اوسط ایپون از سوی داور مرکز. این طبق خلاصه‌گیری داور مرکز و سهراب رحیموف می باشد و نوارهای تدریجی رو ببینیم اکنون که در حقیقت همین خیل بود یا نه. بله بسیار خوب استفاده شد حلوک از بیرون و عملکردهایی که ببینید هرچند کوشش کرد یک دفاع داشته باشد و شکم بیفتد بیژن باقیوف ولی نتوانست و بالاخره قضاوت داوران بار دیگر داوران قضاوت خواهند کرد. 2-3 داور با کمک سرداور اکنون ببینیم و چی نتیجه می‌آید. شاید بار دیگر نوارهای تدریجی را نیز منظور کردن و خلاصه کردن سر آن عین مدعا باشد و بار دیگر تماشا میکنیم. این پرتابی بود که وزر آورد برای بیژن. این پرتابی اوله هست و نوار دیگر پرتابی که اجرا شد بار دیگر از زاویه دیگر تماشا میکنیم. گویا وزری نباشد یعنی پهلوان با بدن یا با پهلو نافتیده باشد گویا با شکم زده باشد. به هر حال داوران یعنی امر خود رو اینجا خواهم برآورد یعنی ما حق و حقوق قضاوت کردن در این مورد رو نداریم. داوران ببینیم چی نظر دارند. سهراب رحیموف هم برای وزر برداشته می شود دوستان. وزر گرفته می شود و آزمایی ادامه خواهد کرد. 1 دقیقه دیگر در پیش دارند و اینجا نتیجه غالب مشخص خواهد شد. ورزشگری خوش‌طلع‌تر میتواند یک پرتاب دیگر کند و نیم امتیازی ناکامل را کامل گرداند. این بار اکنون مشخص گردید که بیژن یعنی حق بوده است. حق به حقدار رسید به آن خاطر که بیژن اکنون کوشش کرد عملی را اجرا کند که واقعا جذابیت گشتن جودو را به معرض تماشا گذاشت و با این وسیله امتیازش را کامل کرد. اصول پرتاب از شانه بسیار با مورد استفاده شد و در نوارهای تدریجی هم بار دیگر خواهیم دید. ببینید این ایپان بود وزری هم نه یعنی امتیاز کامل را در همین پرتاب گرفت. خیلی ماهرانه و بسیار استاکارانه این روش پرتابی رو اجرا کرد و امتیاز کامل رو به دست آورد که دیگر جای بحث و مناظره نماند. بیژن باقیوف راه مرحله سیوم رقابت ها رو پیش خواهد گرفت. و رقابت بعدی دوستان یادآور میشیم که میان ورزشگری ازبکستان جلالالدین جوراєв که در یک رقابت غالبیت به دست آورده بود بر مقابل ناصر زین‌الدینوف اکنون در مرحله دوم رقابت ها بر مقابل ورزشگری تاجیکستان سفرعلی زاده رقابت رو ادامه خواهد داد. ورزشگران ازبک در عین اجرای کار در زمین یک مهارت و استعداد فوق‌العاده دارند ولی این بار دفاع ورزشگری تاجیکستان سفرعلی زاده فروخ باعث به آن گردید که از این فشارهای حریف رها یابد. جلالالدین جوراєв ورزشگر ازبکستانی که
طبق یعنی اطلاع خودش در یک مسابقات با نفوذی که برگزار شده بود در ازبکستان بخشیده به سالگرد جنگ جهانی دوم بود و آن در آن توانسته که مدال طلا را به دست بیارد و در آن بر مقابل چمپیون ازبکستان در وزن تا 90 کیلو نمایی کرده و آن را مغلوب کرده. این از آن گواهی می‌دهد که یعنی مکتب گوشتین جودوی ازبکستان در آسیای مرکزی از همه بلندتر است. با سبب کمکاری یا کم فعالیتی داور مرکز به هر دو ورزشگر شیدای اول رو پیشنهاد کرد و این باید آنها را اکنون به وجه بیارد و جریان آزمایی یا رقابت را تیز آورد. در شروع نوبتی ببینیم از چی آغاز میکنند ورزشگران. سمت چپ گریبان حریف موقعیتی داشتن برای ورزشگر ازبکستان و هنوز دست چپش رو ورزشگر ما نزدیک نبرده و یک اصول ضربه آیی و پشت پای از سوی ورزشگر ازبکستان به نتیجه و اینچنین روش های پرتابی از داخل پای حریف که استفاده میشد از سوی فروخ ورزشگر تاجیکستان به نتیجه به انجام رسید. در شروع جدید اکنون ورزشگران یک نوع توقف دارند و هر حال دستی اول را قپیدند یا داشتند و گریختن ورزشگر ما از اصول حریف از مربع بیرون شدنش باعث جزای دوم خواهد شد. بله، یک طرفه داشتن و دفاع کردن باعث آن گردید که فرخ سفرعلی زاده شیدای دوم را بگیرد یا جزای دوم. و من گمان میکنم یعنی این کارت های زرده که و اصطلاح شیدا نام دارند اینها از اصطلاح آگاهی دیده به جزا نزدیکتر هستند، چون که علاقه به ورزشگر هشدار داده می شود، یعنی جزا داده می شود از او، یعنی 2 مرتبه جزا دادن، مرتبه سیوم اگر جزا داده شد این از ادامه آزمایی محروم شدنش است و ورزشگر ما ببینید چون 2 مرتبه جزا داده شد با کارت زرد این بار کوشش کرد، یعنی عمل کرد نشان داد ولی در عین آن هرچند موفق نشد ولی به هر حال موفق‌تر به نظر می‌رسد از لحاظی که میل و رغبت برای اجرا کردن یگان عمل‌های پرتابی را دارد. و این بار ورزشگر ازبکستان اکنون یک اصول سری زانو زدن بعدم به سمت راست از بالای شانه پرتاب نمودن حریف را کرد که موفق نشد. ثانیه های به شمار دقیقه های اساسی رقابت نیز به انجام می‌رسند. ورزشگر ازبکستان در عین هجوم آخرش علاقه آزمایی منع شد و رقابت ادامه خواهد کرد. در گلدن سکا با اصطلاح و دقیقه های طلایی که در اختیار دارند. روش های پرتاب نمودن ورزشگر ازبکستان که مقابل حرکت ورزشگر ماست، از این رو برایش یک نوع مشکل تر خواهد بود، هرچند در اینجا رفتش اول و توفیل یعنی دفاع کردن از هجوم حریف بود از سوی ورزشگر ازبکستان، ولی چون موقعیت برای کار در زمین رو داشت ورزشگری
ازبکستانی جورایف جلال‌الدین ولی از ما موفقانه استفاده نکرد. و این بار اکنون موفق شد ورزشگری تاجیکی حریفش را با یک پیشپای زدن و سمت افتانکی امتیازی نیم یا ناکامل را به دست بیارد. امتیازی ناکامله که میتواند برای ورزشگری تاجیکستان راه مرحله سیوم رقابت‌ها را نشان بدهد. واقعا غیر چشم داشت و غیر منتظره ورزشگری ما حریف ازبکستانیش را از پیش رو برداشت و یک ورزشگر دیگر ازبکستانی در مرحله دوم رقابتش را پس از چند لحظه دیگر هم شروع خواهد کرد. اکنون تصویرهای سست را مشاهده خواهیم کرد. ببینید چگونه از یک اصول پیشپای زدن و بعداً حریف رو فشار دادن ورزشگر ازبکستان پایش لغزید و این باعث به آن گردید که او تعادل را گم کند و فشاری ورزشگری ما به سمت مقابل ببینید و زری را به بار آورد. این جای بحث و مناظره ندارد و ورزشگری ما راه مرحله سیوم رقابت‌ها را پیش خواهد گرفت. و در رقابت بعدی بنابر سبب آنه که حریف مرادوف فروخ یعنی رحمانوف حاجی مشرف و میدان نبرآمد، او غالبیت را به دست آورد. و دوستان عزیز، تالاری پر از طرفداران و هواداران گوشتن جودو اینجا گواه از آن می‌دهد که واقعا گوشتن جودو در تاجیکستان خیلی توسعه و رشد یافته است. رقابتی که اکنون منظور ما می‌گردد اولیم عوض اولیم سفید است و مقابل معروف صحبتوف با لباس‌ها یا کیمانوی کبود و رقابت پرداختند. داور مرکز سهراب رحیموف انتخاب رو حکمی میکند. در همان لحظه اول وزری به دست آورد عوض اولیم و در عین اجرای کنترل کردن حریف به تخت پشت یعنی نتوانست موقعش رو خوبتر اشغال کند و این باعث به آن گردید که حریفش رها شد و به هر ترتیب یعنی از لحاظ امتیازی ورزشگری که با لباس‌های سفید است اولیم عوض پیشگام می باشد و مراتبه دیگر نیز به همان سمت پیش روش‌های پرتاب کردن را استفاده می کند و هر حال خیلی سرعت بلند دارد. اولیم عوض ورزشگری که میان ورزشگران تاجیکستان در مسابقات سطح جهانی تجربه ندارد، چندان اشتراک نکرده است، ولی با وجود این علاقه از خود چون ورزشگر با سرعت چست و چالاک و از لحاظ فنون گوشتن جودو خوبتر به نظر می رسد. ببینید چی پرتاب‌های را به انجام می رساند با یک سرعت بلند.
ва дар ин ҷо қазовати доварон барои назар кардан ба видеодовар ё наворҳои тадриҷӣ сӯз карда шуда хоҳад буд ва зовияи дигар хоҳем дид ки ин чӣ гуна партоб буд. бубинед то ҷое ба вазари наздикӣ дошт, аммо доварон ҳанӯз ақидае мушаххас накард. на вазари дуюм дода нашуд ва Олим Авазов ва ӯ қувозмоиро идома хоҳад дод. дар сурати вазари дуюмро агар ба даст меовард, имтиёзаш комил мешуд ва роҳи марҳилаи дигари рақобатҳоро пеш мегирифт. воқеан кӯмакдовари видеоӣ ки имрӯз дар айни ҳамон лаҳзаҳои баҳсбарангез воқеан корро одилона мекунад ва ин чизро низ аз ин равиш низ имрӯз дастандаркорони федератсияи ҷудои Тоҷикистон ба маврид истифода мекунад. ва маротибаи дигар ин ипон буд. имтиёзе ки ба даст овард, имтиёзи комили ипон. воқеан аҳсан ба ҳунару истеъдоди Олим Авазов ки на ба ҳамон як вазар ё ним имтиёзе ки дошт то охир вақткушӣ кунад, балки дар сонияҳои охири дақиқаи дуюм бо як партоби воқеан номушаххас ки партоби болои шона буд ё на, тавонист ки имтиёзашро комил кунад. ба ҳар ҳол бори дигар мебинем, бале партоб аз болои шона буд ва ин авҷи аълои имтиёзҳои ҷудоро ба даст овард. имтиёзи комили ипон ба ин васила ба даст омад ва ҷазобияту ҳамон диданитар шудани гӯштини ҷудоро бори дигар дар ин ҷо мушоҳида кард. ва Олим Авазов дар марҳилаи сеюми рақобатҳо бар муқобили Фаррух Муродов ба рақобат мебарад. довари марказ Фаррух Собиров, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, қувозмоии навбатиро ҳакамӣ хоҳад кард. ёдовар мешавем ки намояндаи Тоҷикистон бо либосҳои сафед аст. Наимҷони Амиралӣ, ӯ бар муқобили варзишгари Қирғизистон Шаҳриёр Идрисов, барандаи медали нуқраи чемпионати Қирғизистон ва иштирокчии чандин марҳилаҳои ҷудои ҷаҳонӣ, вале дар он медал ба даст наовардааст. варзишгари Тоҷикистон ибтидо кӯшиш кард барои як партоб аз самти рост, вале муваффақ нашуд. усулҳои дарднок агар истифода шаванд, бубинед чӣ гуна ин ҷо асико мебояд қабул шавад, вале бубинед чӣ гуна варзишгарони хориҷ барои ин ҷо усулҳои хафа карданро мехоҳад истифода кунад. варзишгари Қирғизистон тавассути пой, ин аси гарами ҳаст, усули лад додан бо пой ки истифода мешавад. бубинед варзишгари мо ҳанӯз таслим намешавад ва довари марказ Фаррух Собиров мате ё амри манъи қувозмоиро медиҳад. варзишгари мо ҳам воқеан ҳарчанд дифои хуб надошт, вале истодагарӣ кард, пуртоқатӣ кард ва ин самараш он буд ки аз як фишори бисёр маҳками ҳариф раҳо ёбад. ва ин бор акнун кӯшиш аз сӯи варзишгарони мо. варзишгари мо кӯшиш кард барои партоб намудани ҳариф ба самти рост, вале ҳанӯз муваффақ ба назар намерасад. нисфи дақиқаҳои асосии қувозмоӣ пушти сар гардиданд
ورزشگری قرقیزستان در عین اجرای کار در زمین فعالتر به نظر می رسد و ببینید اکنون خود را فدای یک پرتاب از بالای خود کرد ورزشگر قرقیزستان، ولی با این هم نویل نشد. و اینجا می توانست ورزشگر ما در عکس الهجوم یعنی حریف رو فشار بدهد، ولی موقعیت پیدا نشد. به هر حال هنوز فرصت یا موقعیت برای ورزشگر ما هست. در آمیختن ورزشگران در اینجا اکنون نزدیک شد، قیمت رقابت نزدیکتر شد، حلوق از بین به نتیجه. و یک دفاع مقابل تکنیکای حریف از سوی ورزشگری ما بسیار با مورد بود و این بار نیز نزدیک می شود ورزشگری قرقیزستان برای پرتاب نمودن حریف، ولی هنوز موفق هم نمی شوند و در لحظه های آخر نیز یک نوع گریختن از اصول حریف و چشم می رسید از سوی ورزشگری قرقیزستان. و این بار نیز با یک روش های فداکارانه ببینید ورزشگر خود را به پشت می افتاند. اینجا اگر تکنیک های یعنی سری وقتی و با سرعت نداشته باشد می تواند یعنی خودش زیر فشار حریف قرار بگیرد. ثانیه های به شمار باقی ماندند دوستان، هنوز نتیجه یا خلاصه نشده از نظر امتیازی و یک عملکرد ورزشگری ما اینجا وزری باید باشد. چرا داور مرکز خاموش است؟ شاید قضاوت کند در همین مورد پرتابی که صورت گرفت، یعنی کمک داوران یا اینکه سرداور مسابقات نیز در مورد همین پرتاب ورزشگر تاجیک یعنی قضاوت میکنند و شاید اینجا نوارهای تدریجی رو اگر مشاهده کنیم عین مدعا خواهد بود. و زیا سفروف اینچنین فیروز بختی بکوف که همه نواری تدریجی رو برای ما منظور میکردن بسیار شد میشدیم، چون که بحث هم سر همون لحظه یا همون پرتاب بود که از سوی ورزشگر تاجیک بود و اینجا چرا با این نوبت گرفته نشد. و گلدن سکور نشون میدهد. گلدن سکور یا دقیقه های طلایی پیش رو دارند این ورزشگران و ببینیم که دقیقه های طلایی رو چگونه استفاده میکنند. در لحظه توقف نوارهای تدریجی یا تصویرهای آهسته رو منظور کردن از سوی کارگردان و منفیت کار و عین مدعا خواهد بود. و اینجا هم ورزشگر قرقیزستان برای پرتاب از بالای شانه کوشش کرد که موفق نشد و در دقیقه های طلایی این دقیقه پنجم قوازنایی هست، هنوز هم نتیجه نیست. یک لحظه توقف دیگر برای کمربند ورزشگری تاجیکستان به ترتیب در آوردند و رقابت نیز پس از چند لحظه ادامه خواهد کرد. نعیم جان واقعا خیلی کوشش کرد، خیلی جهد و تلاش کرد
ба ҷуз аз ҳамон як партобе ки то ҷои баҳсбарангез шуд дигар ягон усулҳои партобиро иҷро накард ва дар идомаи рақобат ҳам аз ҳалуки байни пой ва ин низ агар ба инобат гирифта нашавад гумон мекунам яъне нодида гирифтани амалкарди варзишгар чандон хуб нахоҳад буд ва асикоме ки дар 10 сония тавонист вазари варзишгари тоҷикро таъмин кунад ва варзишгари қирғизистон инҷо ҳайратзада шуд. Воқеан инҷо ба ҳунару истеъдоди варзишгари тоҷик бояд эҳтиром қоил шуд. Амиралӣ Наимҷони Амиралӣ дурусттараш тавонист ки дар дақиқаи шашуми рақобат ибтидо бо як ҳалуки байни пой ҳарифро ба болои фарш хобонад ва баъдан ӯро ба муддати 10 сония контрол ё идора кард ба тахтапуш. бори дигар мушоҳида мекунем дӯстон, ҳамин ин лаҳзаи охир ҳаст бо як ҳалук аз дохили пои ҳариф ва баъдан ӯро ба тахтапуш нигоҳ доштанд ва инҷо акнун варзишгарони мо аз худ ҳунару истеъдоди фавқулода нишон доданд. асикоми доштани ҳариф ё идора кардани ҳариф дар замин ба муддати 10 ва 20 сония ки имтиёз ба даст меорад. ин равишҳо низ акнун истифода мешаванд, чунки дӯстон дар лаҳзаҳои баъдӣ аз ин кор гирифта наметавонистанд ва билохира тамошо кардем ки аз сӯи Амирҷони Амиралӣ ба маврид истифода шуд. ва дӯстони азиз, инҷо Исфандиёри Хайриддин бинобар сабаби набаромадани ба майдон аз идомаи қуввозмоиҳо маҳрум шуд ва Сардоров Шерафган ғолиб дониста шуд ва ӯ ба марҳилаи баъдии рақобатҳо рохат хоҳад гирифт. ва ба назар мерасад ки дар қуввозмоии дигар низ яъне варзишгар ба майдон набарояд ва ғолибиятро тақдим кунад бидуни рақобат ба ҳарифаш. бале мебарояд намояндаи Ӯзбекистон Мелиев ки дар қуввозмоиҳои қаблияш иттилоъ дода будем ки варзишгари кордону корчалон ин бор бар муқобили Олимхоҷа Олимов рақобат хоҳад кард варзишгари Ӯзбекистон. Достон Мелиев варзишгари 23 солаи ӯзбекистонӣ бо либосҳои сафед аст. ин барандаи мавқеи панҷуми гран-при Ташкент дар соли 2017 мебошад. ин бор дар лаҳзаи аввал як вазаре гирифт, баъдан бубинед контроли ҳариф ё идора кардани ҳарифро дар болои замин чӣ гуна истифода мекунанд варзишгарони Ӯзбекистон. бале бардошта шуд. варзишгари мо низ дифои хуб дошт, таслими усули ҳариф нашуд, вале инҷо намо лавҳа ё ҳамон табло нишон медиҳад ки бар муддати 10 сония варзишгари Ӯзбекистон тавонист ки варзишгари моро ба тахтапуш идора кунад ва роҳи муборизаро дар марҳилаҳои баъдӣ идома бидиҳад. дар муддати 24 сония яъне ғолибият насиби варзишгари Ӯзбекистон гардид. равишҳои аз дохили пои ҳариф истифода кардан ибтидо аз сӯи варзишгари мо ба назар мерасид бубинед ва баъдан аз ҳамин гуна аксуламал истифода кард варзишгари Ӯзбекистон ва варзишгари моро ба пӯш рафтонид ки ин
имтиёзи нокомил буд ва баъдан имтиёзашро дар муддати 10 сонияи дигар ки ҳарифро идора мекард дар болои татами ва ба ин васила имтиёзаш ба даст омад. достон мелиев варзишгари ӯзбекистон ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт. рақобати баъдӣ бошад миёни хоркашев эраҷ ва ҳарифи ӯ лоиқов маҳматулло бояд сурат мегирад ва бинобар сабаби набаромадани хоркашев ба рақобат инҷо лоиқов маҳмадулло ғолибият ба даст меорад. Zarif Aziz, Tojikiston, Oyatulloyev Qamariy, Tojikiston. ва рақобати баъдӣ дӯстон миёни Азиз Зарифов ва ҳарифи ӯ Оятуллои Қамарӣ бояд сурат мегирифт ва бинобар сабаби набаромадани Оятуллои Қамарӣ ба рақобат ғолибият бар Азиз Зарифов дода мешавад ва аллакай се варзишгари хушҳолеро дидем ки ба марҳилаи сеюми рақобатҳо бидуни қуввозмоӣ кардан баромаданд. ва дӯстон рақобати охири марҳилаи дуюм низ бинобар сабаби набаромадани Саидмумин Алиев ба рақобат яъне ғолибият ба Абдуқаҳор Норуф тақдим карда мешавад ва ӯ ба марҳилаи сеюм рохат мегирад ва барои мубориза кардан ба Азиз Зарифов. ва дар рақобати баъдӣ дӯстони азиз ёдовар мешавем ки довари марказ ҳам иваз шуд. Хуршед Маҷидов довари дараҷаи байналмилалӣ қуввозмоии варзишгарони шинохтаи тоҷикро ҳакамӣ ва қазоват хоҳад кард. ёдовар мешавем ки Саидҷамол Алимардонов бо либосҳои сафед аст. ӯ бар муқобили Комрон Карликов ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Комрон Карликов варзишгаре ки бештар дар дохили ҷумҳурӣ ҳунару истеъдодашро нишон додааст дар мавриди яъне дастовардҳое ки аз хориҷ бошад умуман иттилое нест ва дақиқан ҳам надорад. аз мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ягон дастоварди шоёни таҳсин ва Саидҷамол Алимардонов бошад. ин варзишгаре ки пайваста дар гӯштинҳои миллӣ дурахшандагӣ нишон медиҳад аз худ ва ӯ низ дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ борҳо иштирок кардааст ва иштироки ӯ боиси таҷриба андӯхтанаш буд дар мусобиқоти байналмилалӣ. аммо дастоварде ки воқеан шоистаи лоиқи зикр бошад ҳанӯз ба чашм намерасад. аз мусобиқоти фаслҳои гуногуни ҷудои ҷаҳонӣ, гран-при, гранд-слам ё дигар мусобиқоти кушоди ҷудои ҷаҳонӣ. дақиқаи аввали рақобати Комрон ва Саидҷамол бе ягон натиҷа ба анҷом мерасад ва доварон сари он қазоват мекунанд ки бинобар сабаби хориҷ шудани Комрон Карликов аз мурабба шидои аввал ба ӯ пешниҳод мешавад ва ба ин васила аз лиҳози ҷазоҳо аллакай Саидҷамол гӯем пешгомтар аст, чунки ҳарифаш аллакай як маротиба ҷазо дода шуд ва ин гуна ҷазоҳо низ дар таносуби нокомии варзишгар метавонад як нақш бозӣ кунад. вале ин варзишгарон дар мусобиқоти миллӣ борҳо рӯёрӯи ҳам қарор гирифтанд. аз равишҳои гирифтан, доштан, иҷро кардани банду услубҳо ё партоб кардани ҳариф ба ин ё он самт яъне огаҳӣ доранд ва ҳамин аст ки дар ин ҷо
аллакай 2 дақиқаи рақобат, ҳудуди 2 дақиқа пушти сар мегардад, натиҷае нест ва Хуршед Маҷидов ҳам ба ҳар ду варзишгар шидо пешниҳод мекунад бо сабаби камфаъолиашон. дар идомаи рақобат аз самти рости гиребони ҳариф ҷустани мавқеияти Саидҷамол ва аксулъамал аз сӯи Комрон Карликов ҳам бенатиҷа буд. усулҳои кор дар замин ё техникаҳои беҳуш кардани ҳариф дар замин ба назар намерасад. фақат инҷо равишҳои фирор аз фанро мушоҳида мекунем ки ба маврид истифода мешавад. ва як ҳаракат аз дохили пой буд бо усули ҳалуки байни пой аз сӯи Комрон Карликов ва дифоъ ва рехтани Саидҷамол сари вақтӣ буд аз ҳамаи усули ҳарифаш. ва ин бор низ барои партоб кардан аз як ҳалуки байни пой мехост кор бигирад Комрон Карликов ки муваффақ нашуд ва доварон низ яъне варзишгареро ки дар айни иҷро кардани усул агар фаъолияти бештар нишон бидиҳад ва оне ки камфаъолӣ ё сустӣ нишон бидиҳад ӯ ҳатман шидо ё ҷазо хоҳад гирифт ва Комрон Карликов барои гирифтани шидои сеюм ва Хансукума ки хеле наздикӣ дорад як аксулъамал барои ҳамон ҳуҷуме ки аз сӯи Комрон Карликов буд, вале аксулъамали Саидҷамол начандон ба маврид ва мушаххас ба назар мерасид ки ба самти пушт ҳарифро бояд ҳаво медод, вале натавонист. ва ин бор сулҳои ҳалуки байни пой аз сӯи Саидҷамол ва як чизро бояд ёдовар шуд ки воқеан дифоъ кардан аз ҳуҷуми ҳариф хуб ҳаст, аммо дар баробари дифоъ агар ҳамлаи натиҷабор бошад ин яъне хубтар хоҳад ё беҳтар хоҳад буд. имрӯз ҳар ду варзишгар ҳам бар усулҳои ҳамдигар як дифоъи саривақтӣ доранд, вале ҳуҷум ё усулҳои партобии саривақтиро нишон надода то ин муддат ва ҳамин буд ки озмоӣ ба голден скор ё дақиқаҳои тиллоӣ расид ва акнун бубинем ки дар голден скор чӣ рӯй хоҳад дод. ҳаҷме ё шурӯи дубора аз сӯи довари марказ садо баланд карда шуд. ва ҳамоно таваққуф як нав сустӣ дар айни иҷрои усулҳои партобӣ дар ин рақобат дида мешавад. дигар феълан гӯштини миллии мо низ ба қонуну қоидаи яъне мушаххастар даромадааст. онҳо дар гӯштини миллӣ низ ҳаққи 5 дақиқа қуввозмоӣ кардан доранд. пештар ки соатҳо гӯштин мегирифтанд, як нав ба онҳо одат шуда буд ки яъне қапида истанд ва мавқеият биҷӯянд. вале имрӯз ки дар навъи гӯштини ҷаҳонӣ ҷудо навъи олимпӣ онҳо даст ба гиребон мешаванд, рӯёрӯи ҳам қарор мегиранд, онҳо бояд ҳамон суръати баланд, реаксияҳои фавқулодаи партоб карданро ба маврид истифода кунанд. бубинед аз дақиқаҳои умумӣ гӯем дар маҷмӯъ ҳудуди
6 دقیقه است که سپری میگردد ولی هنوز عملکرد خوبی رو ندیده و برعکس ببینید که ورزشگران خارج که در سطح بین المللی گشتنگیری میکنند چه یک ریاکسیای بلندی رو نشون میدهند. از آن جمله همون ورزشگر ازبکستانی دوستان میلیف که به مرحله سیوم راه خط گرفته بود و این ورزشگران نامی ما نیز باید همون روش های فوراً پرتاب نمودن حریف و این یا آن سمت یا اصول های کار در زمین خفه کردن، گیلوویز کردن و یا بوغی کردن یا لد دادن رو به مورد استفاده کنند. یعنی از سوی ببینید که طرفداران گشتن جودو که در این تالار خیلی زیاد هستند، یعنی صدا شنیده می شود که کار کنید. یعنی این به آن معنی که یعنی کم فعال هستند هر دو ورزشگران و در صورت همین گونه کمکاری می تواند شیدوی سیوم به هر دو ورزشگر پیشنهاد شود و بنابر سبب سیومین شیدو گرفتن کارلیکوف او قوازمایی یا پیروزی رو به حریفش واگذار کند و ورزشگران نامی که طرفداران گشتن جودو برای تماشای هنر و استعداد آنها بیایند نباید فارغ‌بالی کنند. همون مهر و محبت یا صمیمیتی که علاقمندان آنها نسبت به آن دارند باید این را به اینوبت بگیرند و به خاطر حضور و حلاوت طرفدارانشان انا همین گونه حرکت ها بیشتر نشان بدهند. حرکت مخصوصا اصول های پرتابی فن های فیدایی نیز اینجا باید بیشتر استفاده شود. اگر خود را فدا نکنی در بعضی موردها به هدف اساسی نمیرسید. یعنی هدف اساسی اینجا به دست آوردن امتیاز ایپان است و حدود 7 دقیقه در مجموع سپری میگردد. هنوز یعنی کمکاری ایستادن تپیدن ایستادن و چشم میرسد و یک عملکرد زیبا اینجا باید تقدیر قوازمایی حل شود. همین طور هم می شود سعید جمال علیمردانوف توانست وزری بگیرد با وجود این حریفش رو به تخت پشت می توانست که نگاه بدارد و ببینید در لحظه اول پرتاب کرد و حق داشت نیز اصول اسیکام یا اداره کردن حریف رو نیز استفاده برد ولی داوران اینجا توقف کردند و باز هم با کمک داور اینجا توجه میکنند داوران دخالت سرمربی و ببینیم کمک داور ویدیویی رو نگاه میکند یا نه برعکس همون وزری بود در همون لحظه اول دیگر حجت به قضاوت کردن زیادتی در همون پرتاب نبود. این رو از نوارهای سست کرده شده از زاویه های گوناگون خواهیم دید. بار دیگر در دقیقه آخر دقیقه هفتم با این وسیله توکل کرد سعید جمال ببینید و پرتابی که کرد این وزری بهاگذاری شد. فوراً خورشید مجیدوف این رو پیخست کرد و داوران کناری یا کمک داوران بودند که یک نوع توجه داشتند تا سر این موضوع قضاوت کنند و سرداور هم دخالت کرد که این یعنی وزری هست دیگر جوی بحث مناظره نیست. بار دیگر همین پرتابی زیبای و دیدنی رو مشاهده میکنیم. سعید جمال علیمردانوف راهی مرحله رقابت ها رو پیش میگیرد در دوره چهارم و رقابت بعدی دوستان یادآور میشیم که میان امین جان جلالوف اونه که با لباسای سفید است بر مقابل فردوسی حیب‌اللهیف صورت میگیرد. فردوسی حیب‌اللهیف در رقابت مرحله قبلی یک ریاکسیای بسیار فنون ضربه زدن به پشت پای حریف رو به مورد استفاده کرد و به این مرحله رو یافت و حریفش نیز بیشتر با اصولهای هلوک که از بین پای و از بیرون رو استفاده میکرد که این بار نیز استفاده میکند و امین جان جلالوف این بار موفق نشد. یعنی در دست اولی با هم آیی ورزشگران یعنی رقابتی ورزشگران روی هم قرار گرفتنشون به نتیجه بود. ورزشگرانی یعنی نچندان
дастовардҳои байналмилалӣ дошта имрӯз дар ин мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ кӯшиш карда истоданд ва орзу мекунанд ки бо ҳарифони ӯзбекистонӣ ва қирғизашон рӯбарӯ шаванд ва ин ҳам метавонад як нав таҷрибаи онҳоро зиёд кунад, чунки тамоман яъне бархурд ё муқовимати ду мактаби аз лиҳози яъне мақому мартабат мутафовит рӯи ҳам қарор бигиранд. бо сабаби камкорӣ Хуршед Маҷидов ба ҳар ду варзишгар шидоҳои аввалро дод ва ин бояд ба онҳо акнун ангеза бахшад ки суръати рақобатро биафзоянд. ғолиби ин ҷуфт ба Саидҷамол Алимардонов рӯбарӯ мешавад ва инҷо амалкардҳои кор дар замин аз сӯи Ҷалолов бисёр хуб ба назар мерасанд. Аминҷон Ҷалолов агар ҳамин гуна равишҳои кор дар заминро идома бидиҳад, яъне савияи касбиаш дар ҷудо дар оянда низ рушд хоҳад кард. чеҳраҳои нав дар ҷудои кишвар бояд пайдо шаванд. яъне бубинед дар вазни то 90 кило имрӯз ба ҷуз Комроншоҳи Устопирон дигар варзишгарони умуман шинохтае дар сатҳи байналмилалӣ аз Тоҷикистон кам ба чашм мерасад. инам дар ҳолест ки аз як кишвари Ӯзбекистон дар вазни то 90 кило қариб ки ҳар сол як чеҳраҳои ҷадиде пайдо мешаванд ки онҳо яъне ба мусобиқоти гуногун сафарбар мешаванд. ҳатто дар як чемпионати Ӯзбекистон ки баргузор мешавад солона, яъне дар вазнҳои гуногун чеҳраҳои нав ба нав пайдо мешаванд. онҳо ба барандагони ҷоизаҳо ё фаслҳои гуногуни ҷудои ҷаҳонӣ ғолибият ба даст меоранд ва ба ин васила яъне роҳи муборизаро дар чемпионатҳои сатҳу мавқеашон баландтар идома медиҳанд. вале дар ин ҷо чун ба назар мерасад чеҳраҳои нав ва падидаҳое ки воқеан истеъдоду ҳунари фавқулода дошта бошанд дар ҷудо хеле кам ба чашм мехӯранд. шидои дуюм бо сабаби камкорӣ ки ба Ҷалолов дода шуд метавонад барояш хатарнок бошад ва ба ин васила яъне чун хансукумаке бигирад метавонад аз идомаи қувозмоиҳо маҳрум шавад. вале чун ба назар мерасад дӯстон шидои дуюм ки ба Ҳайбуллоев дода шуд, Ҳайбуллоев ҳам акнун бояд яъне инҷо ҳушдор бошад ки яъне як шидои дигар хансуку маке ё хориҷ шуданаш аз идомаи мусобиқотро яъне дар пеш дорад. сонияҳои башумор боқӣ мондаанд. ин қувозмоӣ низ мисли қувозмоии қаблии Саидҷамол Алимардонов ва Комрон Карликов дар дақиқаҳои асосӣ бо усулҳои партобӣ ба анҷом нарасид. бубинед ин гуна муддати дароз дошта истодан ва бидуни ягон амалкард инҷо бояд доварон як қазоват кунад. ҳудуди бубинед 15 сония яъне мавқеъ буд барои ягон усул ё фанеро иҷро кардан, вале инҳо фақат қапида истоданд. ин дар мусобиқоти гран-при мешуд ё гран-слам шояд гумон мекунам шидо дода мешуд ба гумони ғолиб яъне. ва дақиқаҳои тиллоӣ ба истилоҳ голденско пешрӯ доранд ин варзишгарон. акнун қазоват дар як муҳокимаи доварон дӯстон. бубинем ки ба чӣ хулоса меоянд доварон ва чӣ қазоват мекунанд. наворҳои тадриҷиро шояд назар кунад, чун як лаҳзаи таваққуф яъне манъи қувозмоӣ барои қазоват кардани доварон ҳаст ва бубинем доварон акнун
چی خلاصه یا چی عقیده اینجا بیان میکند. از نظر اجرا کردن اصول های پرتابی یا تکنیک های پرتابی یکان لحظه جالب، یکان موقعیت دیدنی رو هم مشاهده نکردیم و اینجا فقط دوباره شاید سر موضوع همان تپیدن نادرست یا داشتن نادرستی ورزشگران و یا کمفعالی ورزشگری نسبتاً سست قضاوت کنند. اما نه، اینجا یعنی آزمایی ادامه میکند گلدن سکور، دقیقه های طلایی و ورزشگران همون چست و چالاکی و زیرکی را نباید از دست بدهند، فوراً اینجا به عملکرد دست بزنند، وگرنه شیدوی سیوم اینجا تقدیر غالب را روشن میکند. و یک کوشش جلالوف بدون نتیجه و اصولهای خفه کردن به مورد استفاده شد و تسلیم گردید. اینجا ورزشگری که در آزمایی قبلی یک امتیاز بسیار خوبه با یک روش تکنیکی فوق‌العاده داشت. همین طریق فردوسی حیب‌اللهیف از ادامه آزمایی ها خارج کرده شد و امینجان جلالوف راه مبارزه را در مرحله سیوم رقابت ها ادامه خواهد داد. ببینید روش های کار در زمین را بسیار خوب استفاده کرد و این هم تکنیک اصول بیهوش کردن یا بوغی کردن به اصطلاح سیم وضع بود که به مورد استفاده شد از سوی ورزشگری که با جودوگی یا کیمانوی سفید بود. امینجان جلالوف به مرحله بعدی راه خط میگیرد و رقابت امامجان کمالوف را خواهیم دید در مرحله سیوم رقابت ها بر مقابل حریفش شیرعلی میرحمد. شیرعلی میرحمد با لباس های کبود است که در مرحله یکم آزاد بود، در دور دوم تنها یک کس را مغلوب کرد و به این مرحله رقابت ها راه خط گرفت. طور قبلا یادآور شدیم دوستان، امامجان کمالوف که با لباس های سفید هنرنمایی میکند، او هم یعنی پیروی هنری شاید اجدادیش هم گویم خطا نخواهد شد، یعنی پدر و بابای اون نیز کشتیگیر بودند و این بار اکنون یک وزری گرفت. عمل کردش تا این مدت خوب است و ببینیم که چی نتیجه میدهد در لحظه های بعدی. رحمتشاه کمالوف هم زمان درخشندگی داشت در نوع گشتین ملی در مسابقاتی که بخشیده به سنه‌های مهم تاریخی می‌گذاشتند و این بار فرزندش که این میراثی یعنی اجدادی را گرفته است، می‌بینیم اکنون چگونه درخشندگی نشان می‌دهد. و هر حال تا اینجا موفق به نظر می‌رسد. یک عملکرد زیبای او باعث گرفتن یک وزری گردید و یک وزر دیگر که نیم امتیاز به شمار می رود یا امتیازی ناکامل می تواند تقدیر غالب را روشن کند در اینجا. یعنی وزری اوسط ایکان نیز عین مدعا است که در اینجا به وقوع بپیوندد. هر حال شیدو اینجا به شیرعلی داده می شود. شیرعلی که به نظر می رسید این بار نیز از خود یک هنر و استعداد دیگر نشان بدهد و یعنی کمالوف رو تماشا کرده ایستاده ایم. امامجان کمالوف که خوبتر به نظر می رسد. عین اجرای اصول های لد دادن در زمین به نتیجه به انجام رسید. اصول های بیهوش کردن یا بوغی کردن که از زمره سر استعمال ترین به شمار می روند، ولی اینجا موقعیت نداشتند چندان.
аз назари имтиёзӣ эмомҷон камолов пешгом ҳаст ва ин бор низ кӯшиш дорад бо як усул аз пешпо як усули зарбаоиро истифода кунад ва ғолибиятро насиб гардад, вале натавонист. Ба ҳар ҳол пас аз 1 дақиқаю 27 сонияи вақти асосӣ метавонад ки шаҳди пирӯзӣ бичашад дар марҳилаи сеюми рақобатҳо. ин дар зергурӯҳи худаш, яъне марҳилаи сеюми рақобатҳо барои роҳ ёфтан ба марҳилаи 4-1 ниҳоист. яъне чун ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ роҳат мегирад, варзишгаре ки яъне ба сифати ғолиб аз гурӯҳаш роҳи марҳилаи баъдии рақобатҳо, яъне талош баҳри ба даст овардани медали тиллои 6-уми ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро идома хоҳад дод. Бо сабаби камкорӣ ба ҳар ду варзишгар Хуршед Маҷидов ҳам шидо пешниҳод кард ва ин шидо ҳам барои Шералӣ бештар таъсиргузор хоҳад буд. Шералӣ ин бор бар муқобили ҳарифаш коре карда натавониста истодааст, чунки эмомҷон Камолов яъне таҷрибаи дифоъ кардан аз усулҳои ҳарифро бисёр хуб истифода карда истодааст ва қудрату нерӯи Камолов инҷо ба назар мерасад ки нисбат ба ҳарифаш хубтару бештар аст. аз лиҳози мавқеияти доштан Камолов инҷо пешсаф аст. мавқеият дорад, вале натавонист аз он истифода кунад ва ба ҳамин васила Камолов ғолибиятро ба даст овард ва роҳи марҳилаи рақобат ё муборизаро идома хоҳад дод. дар марҳилаи 4-1 ниҳоӣ ва ёдовар мешавем ки ин ҳам бо як имтиёзи вазарие ки барои Камолов дар дақиқаи дуюми рақобат ба вуқӯъ пайваст ва ба ҳамин васила Камолов акнун варзишгари хуштоле аз зумраи ҷавонтарин варзишгароне ки дар вазни то 90 кило метавонад дар оянда ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мусобиқоти ҷаҳонӣ, фаслҳои гуногуни ҷудои ҷаҳон муаррифгар бошад. вале барои ин ӯ бояд дар ин гуна озмоиҳо яъне истеъдоди фавқулода нишон бидиҳад. равишҳои гуногуни партобӣ ҳалук аз байни пойро истифода кард Камолов ва дар айни иҷрои ин усули зарбаоӣ ҳалук аз байни пой ва муваффақ шуд. падараш ҳам аз наздик ин озмоиро назорат мекард, тавсия медод. гумон мекунам тавсияи устодонаи падар низ дар ин ҷо самарабахш шуд. Весовой категории 100 килограммов приготовится Пак Сергей, Казахстан, Казахстан, Галасу, Таджикистан. ва дар қувозмоии навбатӣ акнун ёдовар мешавем дӯстон ки рақобати Бержан Боқиёв, оне ки дар марҳилаи дуюм бисёр як рақобати мушкилгузар дошт, ҳатто қариб буд ки яъне бо хулосаи як нав ноогоҳона қувозмоиро шояд бибозад, вале тавонист Боқиёв ки дар марҳилаи дуюми рақобатҳо бар муқобили Муҳаммад Раҳимов ғолибият ба даст биёрад ва роҳи марҳилаи сеюми рақобатҳоро пеш бигирад ва ин бор бар муқобили Фаррух Сафарализода рӯбарӯ ҳаст. Фаррух Сафарализода низ як ҳунару истеъдоди фавқулода нишон дод, аз он лиҳоз ки ӯ бар муқобили ҳарифи ӯзбекистониаш дар марҳилаи қаблӣ ғолибият ба даст оварда буд ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки воқеан варзишгарони мо низ имрӯз дар қиёс бар ҳарифонашон аз кишварҳои ҳамсоя низ камӣ надоранд ва ҳамон тавр ки мушоҳида мекунем, яъне қариб ки дар ҳама банду услубҳои куштини ҷудо як амалкард, як ҳаракатҳои бисёр ҷаззобу диданеро нишон медиҳанд. ин ҳам
рақобате ки роҳи марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ин варзишгаронро мушаххас хоҳад кард. аллакай Саидҷалол Алимардонов ва Аминҷон Аминов дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ рақобат хоҳанд кард. аллакай ҷуфти якуми марҳилаи чаҳор якниҳоӣ муқаррар шуд ва як партоби зебо буд аз сӯи Бежан ва ин боис ба он гардид ки вазари бигирад ӯ ва вазари якум метавонад дар сурати 2 дақиқаю 29 сонияи боқимонда яъне анҷом шудан Боқиев Бежан роҳи марҳилаи чаҳор якниҳоиро пеш бигирад, ҷое ки ҳарифи арзандатар Эмомҷон Камоловро дар пеш дорад ва хоҳем дид ки ба кадом равиш ё банду услубҳо ғолибият ба даст биёрад варзишгаре ки боли бӯсои сафед аст. ҳанӯз фурсат зиёд дорад Сафарализода, чунки 2 дақиқаю 18 сония низ фурсати зиёд ҳаст. метавонад аз ҳамон як имтиёзи вазаре ки ба Бежан вогузор кардааст дар сурати аксуламали хуб нишон додан аз он яъне ҷуброн кунад ва чун як лаҳзаи қазовати доварон инҷо ба назар мерасид, ин ҳам ба он хотир ҳаст ки яъне кадом варзишгар бештар ба вайрон кардани қоидаҳо инҷо даст зада бошад. на инҷо барои иваз кардани киманои ҳариф як таваққуф шуд ва доварон сари он ақида карданд ки кимано бояд иваз карда шавад, ҳамон ба истилоҳ ҷудогӣ. ба ҳамин тартиб яъне баъд аз киманои нав ба бар кардани Сафарализода акнун бубинем ки қувозмои оё ранги дигар мегирад ё на. дар лаҳзаи аввали доштан ки 50% яъне имтиёзи ҳарифро метавонад таъмин кунад. бубинед инҷо фишори Бежан бисёр ба назар мерасид ва Хуршед Маҷидов ҳам инро пайхас кард ки фишор боис ба он гардид ки Сафарализода аз майдон ё мураббаъ берун шавад ва шидоро Сафарализода бигирад. ба ҳамин тартиб рақобат идома мекунад. як амалкарди партобии дигар метавонад боиси гирифтани вазари дуюм барои Бежан Боқиев бигардад ва Бежан Боқиев ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ роҳ ёбад, вале ҳанӯз фурсат ҳаст. наметавон қаблан муқаррар кард ё лоф зад ки Бежан метавонад ғолибият ба даст биёрад, чунки ҳанӯз фурсат хеле зиёд ҳаст. ин фурсатҳое ки дар ихтиёр доранд метавонад дар ҳар лаҳза равиши имтиёзҳои қувозмоиро дигар кунад, яъне натиҷаро аз як варзишгар ба варзишгари дигар. Бежан барои гирифтани самти чапи гиребони ҳариф майл мекунад, вале бубинед боз гурехтани Бежан ҳам ба назар мерасад. як амалкарди партобии сари севҷӣ буд аз сӯи Бежан, вале муваффақ нашуд. дар идомаи рақобат акнун бубинед аз қисмати поёни киманои ҳариф доштан ин ягон натиҷае гумон мекунам нахоҳад бахшид, чунки яъне равишҳои доштан аз қисмати яъне болои гиребон, пушти гиребони ҳариф аз қисмати камар бештар самарабахштар мешаванд. шидои дуюм ба Бежан Боқиев дода шуд ва Бежан Боқиев акнун яъне нигарон хоҳад монд дар сурате ки
ҳарифаш агар як амалкарди партобӣ иҷро кунад ва вазаре бигираду аз назари имтиёзӣ қувваҳо баробар шаванд. вале бежан ба вақткушӣ инҷо таваҷҷӯҳ карда истодааст. ин гувоҳи он аст ки бубинед дар айни иҷрои кор дар замин чун бемаврид буд, Хуршед Маҷидов ҳам қуввозмоиро манъ кард довари марказ. сонияҳои башумор ва ба ҳамин тариқ Бежан Боқиёв чун пирӯзи ин ҷуфт ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ рохат гирифт ва дар марҳилаи чор якниҳоӣ бар муқобили Эмомҷон Камолов рӯбарӯ хоҳад шуд. ва адои эҳтиром гузоштан нисбат ба ҳариф низ ин аз рукнҳои бисёр муҳими ҷудо мебошад ва наворҳои сӯзкардашударо бори дигар низ тамошо хоҳем кард. дӯстон, бори дигар мебинем ва ин ҳам як равише ки воқеан усули партобӣ сари сеуҷӣ буд ва Бежан Боқиёвро бо ҳамин як имтиёз ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ буд. ғолибон ё варзишгарони хуштолеи гурӯҳи Би низ муқаррар шуданд. яъне баъд аз як рақобати дигар онҳо метавонанд ба марҳилаи нимниҳоӣ рохат бигиранд ва феълан акнун довари марказ низ иваз мешавад. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Суҳроб Раҳимов қуввозмоии навбатии марҳилаи рақобатҳоро дар даври сеюм ҳакамӣ хоҳад кард. ёдовар мешавам дӯстон бори дигар ки Муродов Фарух бо либосҳои сафед рӯи тасвирҳои мост ва Аваз Олимов бошад бо ҷудогӣ ё кимонои кабуд. ин варзишгарон ҳарду ҳам дар марҳилаи дақиқан Олим Авазов дар ду марҳилаи қаблӣ дастболо шуда буд ва дар як давр дақиқан Муродов Фарух озод буд ва аз ин рӯ ӯ шояд тозанафастар ба назар бирасад ва ин дар ҷараёни қуввозмоӣ низ як нав таъсиргузор бошад. вале бо вуҷуди ин лаҳзаҳои аввали рақобат бо ҳам даромехтани варзишгарон чандон бо суръат ба назар намерасад. бубинед ки фавран ин чизро довари марказ пайхас кард, шидои аввалро ба ҳардуи онҳо пешниҳод кард ва ин гувоҳи он аст ки варзишгарон яъне камкорӣ карданд. яъне ҳудуди 40 сония бидуни натиҷа даст ба гиребон нашудан, яъне бо ҳам аз гиребони ҳамдигар нагирифтани варзишгарон боис ба он гардид ки довар шидо пешниҳод кунад ба ин варзишгарон ва бори дигар низ бубинед ба самти рост кӯшиш мекунад инҷо Олим, вале муваффақ нашуд. дар инҷо шидои дуюм ба Фарух Муродов дода шуд. аз лиҳози шидоҳо акнун натиҷа бар суди Олим Авазов аст. дар идомаи рақобат бубинед аз мурабба берун шуданд чун амалкард аз марказ буд. довари марказ низ қуввозмоиро манъ накард ва дар лаҳзаи охир ки дигар натиҷае намебахшид мате ё амри истедро баровард ва баъдан шурӯи дубора ва бори дигар мушоҳида мекунем ҳаракат ё равишҳои зарбаоӣ ё ҳалок аз пушти пой аз сӯи Фарух истифода шуд, вале ҳанӯз ҳам ба ҳадафи асосӣ наздикӣ надорад. ва ин бор як партоб аз самти чапи болои шона ва усулҳои кор дар замин. инҷо як нав равишҳои усулҳои фидоиро истифода кард ки муваффақ нашуд Фарух ва дар идомаи рақобат акнун бубинем
дар ин навбат ё шурӯъи гирифтан ку кадоме аз варзишгарон муваффақтаранд. мавқеият меҷӯянд то аз кадом самти ҷудогӣ ё киманои ҳариф чанг бизананд ва ба ин васила ҳамон усулҳои мавриди алоқаашонро иҷро кунанд. ва ибтидо як амалкарди пешпой аз сӯи Олим Авазов ва ин ҳам бенатиҷа ва равишҳои кор дар замин низ бидуни натиҷа ба анҷом расид. ва дар шурӯъи навбатӣ акнун ба назар мерасад ки мавқеият ки аз самти рост яъне доштан ё кумиката барои Фаррух Муродов хубтар ҳаст. ва боз ҳам усулҳои аз пеши пой, усулҳои зарбаоӣ аз пеши пой, вале муваффақ намешаванд. даври сеюми рақобатҳо дар зергурӯҳи си шурӯъ шуд ва ин варзишгарон нафари ғолибаш ба марҳилаи чаҳорум рохат хоҳад гирифт. аз сари остин ва баъдан акнун аз қисмати болои гиребони ҳариф ки мавқеият пайдо шуд, яъне ба самти рост як усули партов аз сари шона ки мавриди назари Фаррух Муродов ҳаст, қариб буд ки ба вуқӯъ бипайвандад ва ин бор низ кӯшиш ва ҷаҳдаш ба ҳамин самт буд, вале натавонист аз он дубора истифода кунад, чунки дифоъ аз сӯи Олим Авазов низ бисёр ба маврид ва саривақтӣ ҳаст. ва маротибаи дигар низ акнун идома мекунад муқоимат ва сонияҳои башумор. ва дар ҳамин лаҳзаҳо агар як партоб иҷро мешуд, озмоӣ дар вақти асосӣ яъне ғолибаш муайян мешуд. вале дақиқаҳои тиллоӣ ба истилоҳ голден скоп пеши рӯ доранд ин варзишгарон ва бубинем дар голден скоп вақти кадоме аз ин варзишгарон омад мекунад, яъне варзишгарон ки дар марҳилаи сеюм рӯи ҳам қарор доранд, ин гувоҳ аз он аст ки онҳо хаста шуданд ва варзишгаре ки ва як вазари дар лаҳзаҳои охир бар суди Олим Авазов буд ва ин дар оғози сонияҳои аввали голден скор бар суди Авазов Олим ба поён расид ва ба ҳамин тариқ ӯ роҳи марҳилаи чаҳор якниҳоиро пеш мегирад. Олим Авазов ҳамон мавқеият ва ин яъне фурсате ки буд дар вақти асосӣ натавонист иҷро кунад ва дар ҳамин лаҳза воқеан тавонист дар лаҳзае ки фишор оварад ва бубинед самти ҳаракаташро бисёр хуб кард, таодул ё мувозинати ҳариф гум шуд ва баъдан бо як фишор бубинед инҷо техникаи дастон бештар кор дод ва ба ин васила Олим Авазов ба марҳилаи чаҳор якниҳои рохат гирифт. рақобати баъдии варзишгарон бошад биёни Амиралӣ ва ҳарифи ӯ Шерафган Сардоров сурат мегирад ва хоҳем дид Наимҷони Амиралӣ бо либосҳои сафед аст ва Сардоров Шералӣ бо либосҳои кабуд. ин варзишгарон низ дар як марҳилаи рақобатҳо ғолибият ба даст овардан як давр озод буданд ва ин бор акнун бубинем ки дар даври сеюм аз кадом равиш, банду услуб ва фануни гӯштини ҷудо истифода мекунанд. як ҳаракати зебо буд, бубинед дар айни иҷрои кор дар замин
بسیار خوب استفاده شد، ولی یگان روش فرار از فن حریف نیز اینجا با مشاهده نمی رسید، ولی اصول پرتابی در عین خود حریف در زمین قرار داشتن بود که این یعنی امتیاز به بار نآورد و به همین وسیله چون به نظر می رسد یعنی طرز کاری نعیم جان امیرعلی نسبتاً خوبتر هست. و از حلوک بین پای و کار در زمین که استفاده می کند موفق نمی شود، ولی شیدو به نعیم جان امیرعلی بنابر سبب کمکاریش داده شد. و یک حرکت از پشت پای روش های اجرا شدن تکنیکه های پشت پای به نتیجه بود، نتیجه نبخشید و وزموی اکنون شروع دوباره آن مراتبه نوبتی یعنی داشتن از قسمت پشت گریبان حریف این موقعیت رو بیشتر به میان میارد برای ورزشگری که ابتدا اجرا میکند همانطور که به نظر میرسد یکم فشار نمیرسد، ولی اینجا قدرت یا نیروی دفاعی ورزشگر سرداروف نیز بسیار به مورد هست و نعیم جان که اینجا یک وزری واگذار کرد با یک اصول فنون ضربه آیی از پشت پای حریف و به همین طریق اسیکام قبول کرده می شود. این موردی هست که ببینید تسلیم می شود نعیم جان و به این وسیله قوازمایی یا پیروزی رو به حریفش واگذار می کند و شرفگن سرداروف راهی مبارزه رو در مرحله 4-1 نهایی پیش خواهد گرفت. یک رقابت بسیار مشکل گذری رو اینجا شرفگن داشت، ولی با وجود این در لحظه های آخر همون ریاکسیه بلند بود، تجربه در عین اصول های کار در زمین یا کنترل کردن حریف به تخت پشت یعنی نتیجه غالب رو روشن کرد و همین طریق غالبیت نصیب این ورزشگری خوشتوله شد. بار دیگر تماشا میکنیم که از یک حلوک پشت پای حریف ضربه زدن استفاده کرد شرفگن و به مرحله 4-1 نهایی راه خط گرفت. نوارهای تدریجی یا تصویرهای آهسته را بار دیگر مشاهده کردیم که این پیروزی با آسانی به دست نآمد برای شرفگن و شرفگن بر اولیم عوض در مرحله 4-1 نهایی وامی خورد و ورزشگر ازبکستانی ورزشگر 23 ساله که در مورد دستاوردهایش قبلا هم اطلاع داده بودیم، دوستان ملیف او بر مقابل ورزشگر تاجیکستان محمدالله لایقوف هنرنمایی را در مرحله سیوم رقابت ها شروع میکند و ببینیم که این ورزشگری با تجربه ازبکستان که در عین اجرای تکنیک های کار در زمین یا اسیکامی بیشتر عملکردهای خوب داشت و روش ها یا اصول های لد دادن با پای چنین بهوش کردن رو بسیار خوب استفاده میکرد و این بار در مقابل ورزشگر تاجیک ببینید او با فند خودش افتید و به همین طریق اینجا میتوانست دوی ورزشگر تاجیک اگر آمد میکرد یعنی فوراً در عین اجرای یک اسیکامی یگان وزری بگیرد، ولی نتوانست. به هر حال فرصت یا امکان در پیش هست، میتواند ورزشگر ما از آن استفاده کند و بار
дигар варзишгари ӯзбекистонӣ мавқеиятро аз қисмати камарбанди ҳариф аз пушт дошта истодааст. Варзишгари мо барои аз мурабба берун шуда шидо мегирад. Лоиқов Муҳаммад дуюмин шидоро гирифт. ин ҳам дар ҳолест ки бештар аз 1 дақиқаи қувозмоӣ навакак сипарӣ гардид. равишҳои кор дар заминро истифода карда наметавонад Лоиқов варзишгари Тоҷикистон. ва довари марказ Суҳроб Раҳимов ҳам иҷозаи шурӯъи баъдии мусобиқотро медиҳад ва тарзи доштан ҳамоно мавқеият ки аз пушт ҳаст инҷо бар суди варзишгари ӯзбекистон аст. мавқеияти доштан албатта инҷо ё ҳамон кумиката дар мадди назар ҳаст ва акнун аз камарбанди ҳариф аз самти чап. инҷо агар ба самти чап қувозмоӣ кардан ё хуб гирифтани варзишгари мо агар хубтар бошад, ин метавонад ки аз пои чап аз равишҳои ҳалуки байни пой истифода кунад ва партоби аввалинро дар ин рақобат иҷро кунад. вале ҳудуди 20 сония қапида доштан ва амалеро иҷро накардан ин тибқи қоидаҳои байналмилалӣ ё тибқи ҳамон муқаррароти федератсияи ҷаҳонии ҷудо ва варзишгари камфаъолтар ё варзишгаре ки аз усулҳои ҳариф роҳи гурез меҷӯяд шидо дода мешавад. ва бибинем дар ин маврид яъне доварон чӣ ақида доранд. ба ҳар ду варзишгар чун бинобар сабаби камкорӣ шидо пешниҳод карда мешавад ва чун сеюмин шидо ба варзишгари тоҷик дода шуд, ин гувоҳи он аст ки яъне хансуку маке ба варзишгари тоҷик дода мешавад. дар лаҳзаҳои аввал фаъолият ё амалкарди варзишгари мо хуб ба назар мерасид ва баъдан чанд маротибаи дигар низ майли партоб кардан ё иҷро кардани ягон банди усулро кард, вале муваффақ нашуд ва ба ҳамин васила дӯстон бо 3 шидо ғолибият насиби варзишгари ӯзбекистон гардид ва инҷо набаромадани варзишгари тоҷик аз мурабба ё татами ба он маънист ки ӯ яъне иддао дорад ки ӯ ҳам фаъол буд ва набояд ба ӯ шидо дода мешуд. ба ҳар ҳол ҳукми доварон воҷиб ҳаст. довар чизе қабул кард, яъне чӣ қазовате кард, бояд ки дастпарварон ё варзишгарон ба он адои эҳтиром бигузоранд. дар ҷудо яъне яке аз рукунҳои воқеан фалсафавии куштини ҷудо ҳамин аст ки воқеан ба ҳар яъне қазоват ба ҳар ҳукме ки аз сӯи доварон мешавад бояд варзишгар эҳтиром бигузорад ва инҷо ҳамон тавр ки мушоҳида мешавад аз сӯи маҳмадулло чандон адои эҳтиром нисбат ба қазовати доварон гузошта намешавад ва билохира адои эҳтиром ҳам гузошта шуд нисбат ба яъне рақиб ва инчунин яъне майдони мубориза ва ба ин тартиб варзишгари ӯзбекистон ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ роҳ хат гирифт. дар рақобати охирини марҳилаи сеюм ёдовар мешавем ки Азиз Зарипов бо либосҳои сафед аст ин бор ва ҳарифи ӯ бошад Абдуқаҳҳор Норуф ба рақобат мепардозанд ва ин варзишгарон низ дар як марҳила озод буданд ва дар марҳилаи дуюми рақобатҳо бинобар сабаби он ки
ҳарифонашон ба майдон набаромада буданд, роҳи муборизаро идома хоҳанд дод дар марҳилаи сеюм ва ғолиби ин ҷуфт ҳам ба варзишгари Ӯзбекистон рӯбарӯ хоҳад шуд. дар лаҳзаҳои аввали муқовимат тарзи доштан ё гирифтан чандон ба маврид набуд. Аз ин рӯ бидуни ягон натиҷа ба анҷом расид. Азиз Зарипов ин бор низ акнун мавқеиятро аз самти чапи бубинед равишҳои партобӣ меҷӯяд ва усулҳои ҳалук ё техникаҳое ки аз байни пой иҷро карда мешаванд бидуни натиҷа ба анҷом расиданд. дар муддати 1 дақиқаи қуввозмоӣ танҳо як равишҳои техникӣ иҷро карда шуд. аз сӯи он ҳам бошад Норуф буд ва Норуф Абдуқаҳҳор низ акнун ба самти рост бештар майл дорад, яъне ба самти рост ва гирифтани қисмати чапи гиребони ҳариф ва дар мадди назар дорад аз ҳамон равишҳои техникие ки ба туфайли ҳалуки байни пой иҷро карда мешаванд, вале натавонист ин бор ҳамон усули мавриди алоқаашро нишон бидиҳад. вале бо сабаби камкориашон Суҳроб Раҳимов товари дараҷаи байналмилалӣ шидои аввалро ба ин варзишгарон пешниҳод кард ва онҳо низ аз ин бояд як нав бояд ангеза бардоранд, чун яъне бинобар сабаби камкорӣ бохтан низ боиси нигаронӣ хоҳад буд барои дилхоҳ варзишгар ки яъне усулҳои партоб карданро иҷро намекунанд ва бештар бо равишҳои фирор аз фан ё гурехтан аз усули ҳариф, яъне қуввозмоиро ба сомон расонидан, ин низ ба бинанда чандон ҳузуру ҳаловат нахоҳад бахшид. рақобат идома мекунад. ҳудуди яъне 2 дақиқаи дигар имкон доранд ё шонс доранд ин варзишгарон аз ҳамон равишҳои гуногун, техникаҳои хеле зиёди гӯштини ҷудо ки дар айни муваффақият истифода мекунанд варзишгарон дар айни даст ба гиребон ё муқовимат кардан. ва Суҳроб Раҳимов чӣ мушоҳида мекунад? шояд барои тағйир ё иваз кардани киманои ҳариф? На. ба ҳар ҳол қуввозмоӣ идома мекунад. варзишгарони навкори Тоҷикистон рӯи ҳам қарор доранд ва варзишгари хуштолетари ин ё ғолиби ин ҷуфт ба варзишгари Ӯзбекистон рӯбарӯ мешавад. бубинед чӣ гуна майл барои партоб кардани ҳариф аз ҳамон равишҳои техникии ҳалуки байни пой, вале бемаврид. боз ҳам камкории Зарипов ба инобат гирифта мешавад ва Суҳроб шидои навбатиро ба ӯ пешниҳод мекунад. аз назари яъне ҷазо додан аллакай 2-1 ҳаст. ва як лаҳза таваққуфи ин қувваозмоӣ низ бо сабаби яъне ба тартиб даровардани ҷудогӣ ё ҳамон киманои Норуф Абдулқаҳҳор мебошад. Норуф Абдулқаҳҳор номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ин бор талош карда истодааст дар сурати яъне дастоварди хуб доданаш дар ин мусобиқоти байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад яъне ин унвон ё дастоварди варзишиашро насиб бигардад. ӯ дастпарвар ё шогирди Шариф Худоев, вале дар айни иҷрои усулҳои кор дар замин варзишгар авваз Зарипов фаъолтар ба назар мерасад ва усулҳои дифоӣ ё фирор аз равишҳои техникии ҳариф низ бисёр ба маврид истифода шуд аз сӯи Абдуқаҳҳор Норуф ва Абдуқаҳҳор Норуф ҳам яъне шонси бештар дорад
сонияҳое ки боқӣ мондаанд аз вақти асосӣ барои партоб намудан як-ду маротибаи дигар метавонанд кифоят кунанд, вале дар сурате ки бубинед чӣ гуна таваккал мекунад ба як самт ва як партоби зебои Норуф Абдуқаҳҳор боис ба он гардид ки бо як равиш ҳалук аз берун ҳарифашро ба тахтапӯш рафтонад ва гирифтани имтиёзи комилро дар ҳамон лаҳзаи аввал ба даст биёрад. Лаҳзае ки ин партобро иҷро намуд, имтиёзи комили ипонро ба даст овард ва роҳи марҳилаи чаҳорум ё чаҳор якниҳоиро пеш хоҳад гирифт. Дар даври чаҳор якниҳоӣ бар муқобили варзишгари Узбекистон Достон Мелиев рақобат мекунад. Бори дигар бубинед, ибтидо ана ҳамин равиши ҳалук аз берунро худи Азиз мехост истифода кунад, вале чун дар тасвирҳои суст мушоҳида мекунем, аксулъамали Абдуқаҳҳор Норуф бисёр ба маврид буд ва ба ин васила як партоби бисёр ҷаззобу диданиро ба марази тамошо гузошт. рақобати аввали марҳилаи чаҳор якниҳоист дӯстон, варзишгари Хуштоле инҷо метавонад чун пирӯз аз гурӯҳаш хорид шавад. Саидҷалол Алимардонов бо либосҳои сафед рӯи тасвирҳои мост ва дар ҳамон як лаҳзаи аввал вазаре мегирад. ин усул низ бо як равиши ҳалук аз берун ва ҳарифи ӯ низ бубинед Аминҷон кӯшиш карда истодааст ки ҳаракатҳои кор дар заминро ба маврид истифода кунад, вале натавонист. равишҳои дифоъ аз техникаҳои ҳариф низ бисёр хуб истифода шуд аз сӯи Алимардонов ва ба ҳамин васила тавонист аз ҳамон равишҳои техникии кор дар замин ки мавриди назари Аминҷон буд, аз он раҳо ёбад. Аминҷон Ҷалолов дар ду марҳилаи қаблӣ низ бисёр хуш дурахшида буд, бештар бо ҳамон техникаҳое ки дар айни иҷро карданаш аз ҳалуки байни пой истифода мешавад. ва Фарух Собиров довари марказ низ дар лаҳзаҳои аввал камкории варзишгаронро пайхас кард, шидои аввалро ба ҳарду варзишгар дод. яъне ҳарду аз лиҳози камкорӣ ё бинобар сабаби як нав суст фаъолият карданашон дар айни иҷро кардани ин ё он фануни ҷудо, яъне камтаваҷҷуҳӣ зоҳир кардан ва ана ҳамин гуна камтаваҷҷуҳӣ буд ки шидо гирифтанд. ва боз ҳамон равишҳои партоб бубинед, Алимардонов бештар кӯшиш мекунад, мавқеият дорад. Алимардонов ба самти чап низ як зайл мегирад, чун ба самти рост, яъне ҳамон амалкардҳои партобиро бисёр хуб истифода мекунад. вале дар қуввозмоҳии қаблӣ аз тӯлонитарин қуввозмоҳиро бар муқобили Комрон Карликов нишон дода буд. яъне ҳамин як нав қапида истодан ин низ мувофиқи талабот ё қонуну қоидаҳои гӯштини ҷаҳонии ҷудо, яъне вайрон кардани қоида ҳаст. бубинед, камкорӣ ду маротиба пайхас карда шуд ва фавран доварони мо низ имрӯз бисёр фаъол ба назар мерасанд ки ин чизро ба инобат мегиранд ва сари вақт ҳамон мушаххасоте ки худашон мебардоранд ё хулосае ки мекунанд нишон медиҳанд. ва ба ҳамин тартиб Саидҷамол Алимардонов бо вуҷуди як вазари доштанаш набояд аз болои мат ё аз болои ҳамон мурабба берун шавад ва як партоби зебо бо усул ё ҳамон равиши техникии ҳалук аз байни пой буд. ин бо вуҷуди ним имтиёз доштани Алимардонов ӯ тавонист ки ин бор имтиёзашро комил ба даст биёрад. яъне ҳарчанд қаблан як вазари дошт, вале ин бор партобаш бо истифода аз равиши маъмулии ҳалуки байни пой имтиёзи комил буд ва яъне ипон болои вазари. ҳарчанд ним имтиёзи дигар метавонист ки комил кунад имтиёзашро, вале Алимардонов ҳамон ҷазобияти партобҳои гӯштини ҷудоро ба марази тамошо гузошт ва ғолибиятро қабл аз анҷоми вақти асосӣ
дар муддати 2 дақиқаю 13 сония ба даст овард. бори дигар тасвирҳои оҳистаро мебинем. бубинед чӣ гуна ба осонӣ аз ҳамин ҳалуки маъмулӣ байни пой ки аз зумраи серистеъмолтарин яъне банду фанҳои гӯштини ҷудо мебошад истифода шуд ва яъне авҷи баланди имтиёзҳои гӯштини ҷудо ба ҳамин васила ба даст омад. рақобати баъдӣ миёни эмомҷон камолов хоҳад буд. ин қуввозмоиро низ Фаррух Собиров ҳакамӣ мекунад ва эмомҷон камолов низ дар қуввозмоиҳои қаблӣ як дурахшандагии хуб дошт. бо вуҷуди дар қуввозмоии қаблӣ бо ним имтиёз ё вазари ғолибият ба даст овард, вале муҳимтар аз ҳама имрӯз толеаш баланд карда то дар марҳилаи 4-1 ниҳоӣ бар муқобили Бежан Боқиёв даст ба гиребон шавад ва бубинем ки чун Бежан Боқиёв яъне варзишгаре ки нисбатан аз лиҳози синну сол бузургтар аст назар ба Эмомҷон Камолов, вале гумон мекунам ин бузургии синну сол чандон нақш надорад. инҷо бештар малака, касбият ва ҳамон таҷрибаи андӯхтае ки дар айни тамринот ин варзишгарон аз устодонашон ба бар кардан бештар дар инҷо ба кор меравад. Камолов ҳам аз лиҳози яъне равишҳои доштан ё ҳамон кумиката бисёр мавқеиятҳои хубро ҷӯё мешавад дар ҳамон лаҳзаҳои аввал. ва тарзи нодуруст доштани Бежан аз дасти ҳариф фавран аз сӯи довар мушаххас шуд ва корди зард гирифт ё Шидо. ва Шидо бо сабаби аз мураббаъ берун шудани Камолов оё пешниҳод мешавад ё на? На, пешниҳод намешавад, чунки ӯ ҳам дар айни як фишор буд ки тасодуфан ин ба вуқӯъ пайваст ва як ҳаракати ҳалуки байни пои Эмомҷон Камолов бидуни натиҷа ба анҷом расид ва Бежан Боқиёв ҳам кӯшиш карда истодааст то аз ягон равиши маъмулӣ истифода кунад ва билохира натавонист аз ҳамин партоб аз болои шона истифода кунад ва имтиёзе ба даст биёрад. ва ин бор ҳам ҳамин равиши партоб аз болои шона аз сӯи Камолов иҷро гардид. бубинед, яъне ҳарду варзишгарон ба як самт таваҷҷӯҳ доранд, бештар ба самти рост, вале муваффақ намешаванд. имрӯз тавсия ва яъне маслиҳатҳои муфид аз толор бештар ба гӯш мерасад ва варзишгарон инҷо ба гумони ғолиб бештар аз ҳамон малакаву таҷрибаи андӯхтае ки қаблан доштан ба кор мебарад. инҷо бубинед, яъне қазоват сари ин партоб хоҳад шуд ё на? довари марказ ишора мекунад ки ба кӯмакдовари видеоӣ таваҷҷӯҳ кунем. як маротиба хоҳем дид. ба ҳар ҳол мебинем ки ин варзишгар чандон яъне ба ҳамон тарафе ки як вазари баҳогузорӣ шавад афтиданаш чандон наздикӣ на, вале вазари баҳогузорӣ мешавад дӯстон. ва бубинед, ин шӯру шавқи мухлисонро бармеангезад ки ин набояд вазаре бошад. ба ҳар ҳол инҷо мо аз худ ҳеҷ чизе илова нахоҳем кард, танҳо қазовати доваронро хоҳем гуфт, чунки сардовари мусобиқот низ замоне ба гӯштини ҷудо машғул буд. ӯ низ аз қонуну қоидаи гӯштини ҷудо ба хубӣ бархурдор аст ва вазаре гирифта мешавад бо дахолати сардовар. ва инҷо яъне қувваозмоиҳо одилона баҳогузорӣ ё холгузорӣ карда мешаванд. ҳақ ва ҳақдор дар сурате хоҳад. бале бубинед, ин партоб қабл аз мате гуфтани довари марказ буд, яъне Фаррух Собиров мате гуфт. шояд ин чизро
нафаҳмида бошад Эмомҷон Камолов ва ба ин хотир ӯ ҳам то ҳамон лаҳзаҳои охир ки мавқеиятро ҷуста буд ҳарифро партоб намуд. акнун бубинем дар идомаи рақобат ҳанӯз 1.5 дақиқаи дигар ки фурсати зиёд ҳаст. як ҳалуки байни пой ба самти муқобил, инчунин як дифоъ ва зидди ҳамон равиши ҳариф, як равиши хубро истифода кардани Камолов айни муддао буд, вале фавран аз он раҳо ҷуст ва бубинем ки дар идомаи қувозмоӣ чӣ кореро ба сомон мерасонида бошад. мавқеият дорад барои аз пушти гиребони ҳариф гирифтани ҳамон марҳилаи аввали кумиката ё гирифтан ва як ҳалуки байни пой, як усули зарбаоии дигар ба пушти пои ҳариф. ин ҳам бидуни натиҷа ба анҷом расид ва рақобат аз зумраи рақобатҳои воқеан мавриди таваҷҷӯҳи аҳли толор ҳаст. бубинед чӣ сару садоҳое баланд мешавад, чӣ маслиҳатҳое дода мешавад ки ва як усули зарбаоӣ ки истифода кард Бежан Камолов. бубинем оё ин ба хилофи қоидаҳои гӯштини ҷудост ё чизе набуд. ба ҳар ҳол усулҳои зарбаоӣ дар ҷудо хеле зиёд ҳастанд ва роиҷ ҳастанд онҳо ва ин зарба ҳам бидуни натиҷа буд ва дар идомаи рақобат нафари ғолиб шанси бештар дорад ки барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ талош кунад ва усулҳои дарднок аз ҳар ҷо. усули лад додан бо пой мавриди назари Бежан буд, вале аз он натавонист хуб истифода кунад. сонияҳои ба шумори дақиқаҳои асосии қувозмоӣ ва як ҳалуки зебои ӯ боис ба он гардид ки ба гирифтани вазари насибӣ гардад. ин ҳалук аз сӯи Эмомҷон Камолов буд ва Эмомҷон Камолов акнун роҳи марҳилаи нимниҳоиро пеш мегирад. дар марҳилаи нимниҳоӣ бо ҳарифи ҷиддитару арзандатар Саидҷамол Алимардонов рӯбарӯ мешавад. вазари метавонад ки дар сурати анҷом ёфтани сонияҳо бар суди ӯ бошад вале бубинед вазари дигар ҳам бар суди Боқиёв дӯстон ва агар асикоми қабул карда шавад ва қувваҳо баробар шуд аз назари имтиёзӣ 1-1, яъне ҳар ду варзишгар ба гирифтани як вазари насиб шуданд. ин қазовати худи довар буд, вале дар намолавҳа ҳанӯз дарҷ нашудааст ва бубинем ҳайати доварон чӣ ақида доранд дар ҳамин мавриди партоби охир ки аз сӯи Бежан буд. Бежан низ хеле ҷаҳду талош кард, равишҳои партобиро аз ҳалуки байни пой истифода кард, наворҳои тадриҷӣ ё сӯз кардашударо дидан низ айни муддаост. дар ин ҷо ба ҳар ҳол қазоват ҳам шуд дар намолавҳа, яъне вазари навишта шуд. дар сонияҳои охир як вазари вогузор кардани Камолов Эмомҷон ба ҳарифаш ин ҳам боиси нигаронӣ хоҳад буд, чунки яъне ҳудуди агар 10 ё 14 сония дигар метавонист ки истодагарӣ кунад, пас ғолибият насибаш мегардид. вале ин нигаронӣ акнун бубинем ба чӣ меанҷомад. шонс дорад варзишгари ҷавону умедбахш ва аз он истифода карданаш зарур ҳаст. дар ин ҷо бо як ҳаракат аз беруни пой усулҳои хафа кардан, усули беҳуш кардан ё буғӣ кардан, симе ваза бенатиҷа ва асикоми бубинед таслим шуд Камолов ва қувозмоиро ба ҳарифаш вогузор кард. вале бо вуҷуди ин аҳсан ба ҳунару истеъдоди Эмомҷон Камолов ки то ин марҳила бар варзишгаре ки аз лиҳози сину сол ва ҳам таҷриба нисбатан ба ӯ бузургтар буд тавонист то ин марҳила рақобат кунад. вале дар лаҳзаҳои охир як вазари вогузор кард ба ҳарифаш ва бубинед ки қувозмоӣ ба чӣ анҷомид. равишҳои кор дар завин нега ваза бисёр хуб истифода шуд ва бо қапидан аз ҳамон
гиребони ҳариф ва усулҳои беҳуш кардан ё буғӣ карданро бисёр ба маврид истифода кард Бежан Боқиёв ва Бежан Боқиёв роҳи марҳилаи нимниҳоиро пеш мегирад дар ҷое ки Сайҷамол Алимардонов ӯро интизор ҳаст. яъне ҷуфти марҳилаи нимниҳоӣ мушаххас шуд. бубинед инҷо то ҷое ба равишҳои фидоӣ, ҳаракатҳои усулҳои фидоӣ ки наздикӣ дошт ва Бежан чун таҷрибаву малакааш зиёдтар буд, бубинед ин як равиши маъмулии буғӣ кардани ҳариф аз гиребон ҳаст ки усули роиҷ ҳаст ва маҳкам доштан ва фавран, яъне чун қабл аз ба ҳолати беҳушӣ расидан Камолов таслим шуд ки ин низ як маҳорати ӯ буд, вагарна ба ҳолати беҳушӣ расиданаш низ мумкин буд. Олим Авазов ин бор бо либосҳои сафед аст бар муқобили Шерафган Сардоров дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ рақобатро шурӯъ хоҳанд кард. ин ҳам дар зергурӯҳи си барои варзишгари ғолибро муайян кардан рақобат мекунанд. дар лаҳзаи аввали рақобат ҳам хубозмоӣ таваққуф мешавад ба он хотир ки шояд дар либос ё ҳамон ҷудогии варзишгар Олим Авазов довари марказ ягон иштибоҳеро мушаххас кард, вале шалвори ӯ иваз карда хоҳад шуд ва баъдан рақобат идома хоҳад кард. воқеан дар рӯзи сеюми рақобатҳои шашумин мусобиқоти байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо ҳунарнамоии варзишгарон ва рақобати онҳо хеле ҷаззобу диданӣ сурат мегирад ва дар ин вазн як варзишгари хориҷ аз кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон боқӣ мондааст ки дар сурати пирӯзӣ бар муқобили Абдуқаҳҳор Норуф метавонад ба марҳилаи нимниҳоӣ барояд, вале барои ин ҳанӯз фурсат ҳаст. дасти дуюми варзишгарон ки дақиқаи 35 буд бидуни натиҷа ба анҷом расид. барои камфаъолро инҷо мушаххас кардан Фарух Собиров низ як нав таваҷҷӯҳ дошт, вале аз қисмати пушти гиребони ҳариф мавқеият хубтар аст барои иҷро кардани ягон банди усулҳои партобӣ, вале якам нарасидани техникаҳои бо суръаттари пойҳои Сардоров ба назар мерасид. Сардоров Шерафган ва ҳамоно Шерафган барои як зарбаи пушти по ва вазари гирифтани Олим Авазов ба он хотир буд ки як аксуламали бисёр ба маврид нишон дод ва дар ҳоле ки ҳарифон дар ҳолати нимхез рақобат мекарданд, як техникаи бисёр хубро мавриди истифода қарор дод Олим Авазов ва ба ин васила вазари аввал ё имтиёзи нимкомилро гирифт ва усулҳои фидоӣ шудан инҷо истифода шуд аз сӯи Шерафган, вале чандон ба ҳадаф наздикӣ надошт. шидои аввал ба Олим дода мешавад. Олим Авазов ба ҳар ҳол хеле наздик аст барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ. ҳанӯз фурсат барои иҷро кардани чанд амалҳои партобӣ хеле зиёд ҳаст ва Сардоров Шерафган ҳам баъд аз ба тартиб даровардани камарбандаш акнун майли доштани кумикатаро аз пушти ҳариф мекунад, муваффақ намешавад. як усули партобии дигар ва афтонидани ҳариф. ин боис ба он гардид ки Шерафган натиҷаҳоро баробар кунад ва Шерафган иддао дорад ки ин партоби ӯ бояд мавриди
назари доварон бошад ва шояд ипон буд ба ақидаи ӯ, вале ба ипон чандон наздикӣ надошт. Фарух Собиров ҳам довари таҷрибанок инро ва зари баҳогузорӣ кард. аз нигоҳи имтиёзӣ ҳарду варзишгар пешсаф ҳастанд. боз ҳам як маротибаи дигар худро фидо карда. бубинед ҳамин равишҳои усулҳои фанди хоб низ як нав фидоӣ мебошанд, чунки варзишгар дар зери як усули ҳариф қарор мегирад то худаш усулеро иҷро кунад. дар сурати яъне номусоиду номувофиқ афтидани ҳамон равиши мавриди алоқааш метавонад ки яъне имтиёзе ба ҳарифаш вогузор кунад. инҷо як имтиёзи дигар тақдири ғолибро рӯшан хоҳад кард ва як маротибаи дигар Шерафган тавонист ки аз ҳалуки байни пой истифода кунад ва имтиёзашро комил кунад. ипон ва Шерафган ба марҳилаи нимниҳои рақобатҳо роҳ хат гирифт. ҷое ки онҷо яъне Норов ва варзишгари Узбекистон Мейлиев пас аз пирӯзӣ ба он марҳила роҳат хоҳанд гирифт. яке аз онҳо вале варзишгари хуштоле Шерафган Сардоров аз худ як истеъдоди фавқулодаи техникаҳои ҳалуки байни пойро нишон дод ва роҳи муборизаро дар марҳилаи нимниҳоӣ идома медиҳад ва барои ба даст овардани яке аз ҷоизаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз мақомҳо талош хоҳад кард. ва бубинед хеле зебо усули фанди хобро иҷро кард, худашро яъне фидои ин усул кард ва билохира муваффақ шуд. наворҳои сӯз карда шуда тадриҷӣ бори дигар манзур карда мешаванд ва варзишгарони дигар низ болои гилем баромаданд. ёдовар мешавам ки Достон Мейлиев варзишгари Узбекистон бо либосҳои сафед ё ҷудогии сафед ва Абду Қаҳор Норов дастпарвари мактаби ҷудои Тоҷикистон бо либосҳои кабуд ҳаст. аз лаҳзаҳо ё рақобатҳои аввал мушоҳида мекардем ки варзишгари Узбекистон дар равишҳои кор дар замин бештар истеъдоди хуб дорад ва варзишгари Тоҷикистон дар айни истода ва иҷро кардани усулҳои зарбаоӣ. ва ин бор бубинем ки кадом яъне равиш ё усулҳое ки варзишгарон иҷро мекунанд барои муваффақият ба онҳо кӯмак мекарда бошанд. ҳанӯз ҳам барои варзишгарони хориҷ шонс ҳаст, вале варзишгари мо аз як ҳалуки байни пой ду маротиба аз самтҳои гуногун, бубинед ҳамин ҳалуки байни пой ки ба истилоҳи маъмул бо равишҳои гуногуни усулҳои зарбаоӣ аз самтҳои гуногун ва усули беҳуш кардан ва таслим шудани варзишгари тоҷик қабл аз анҷоми вақти асосӣ варзишгари Узбекистонро ба марҳилаи нимниҳоӣ буд. инҷо усули лад додан тавассути даст буд ё техникаи усули беҳуш кардан ё буғӣ кардан сими ваза аз сӯи варзишгари Узбекистон истифода шуд ва варзишгари Узбекистон ба марҳилаи нимниҳоии рақобатҳо роҳ хат гирифт. қабл аз анҷоми вақти асосӣ дар муддати 1 дақиқаю 6 сония варзишгари Узбекистон тавонист ки ҳарифи тоҷикашро аз пеши рӯ бардорад. бубинед дар ҳолате ки варзишгари тоҷик афтид, яъне инҷо набояд дигар ба тақдир тан медоду умуман тамоми қувваашро худашро дар замин фишор медод. баръакс яъне хеста ягон аксуламал нишон медод. бубинед усулҳои хафа кардан ё буғӣ кардан бисёр ба маврид истифода шуд ва мавқеиятро дод. ҳамон самти гиребоне ки барои варзишгари Узбекистон муваффақ буд. бубинед усулҳои буғӣ кардан бисёр ба маврид истифода шуд аз сӯи Достон ва Достон дар марҳилаи нимниҳоӣ бар муқобили Шерафган Сардоров рақобат хоҳад кард. ва дӯстон гузориши мо аз ҷараёни рақобатҳои
имконияти дуюм ба истилоҳи баъзе аз мураббиёни мо қуввозмоиҳои тасаллубахш ва ба истилоҳи байналмилалии рипчеҷ идома мекунанд. Ва ёдовар мешавем ки мо ҳунарнамои Аминҷон Ҷалолов ва Эмомҷон Камоловро тамошо карда истодаем ки ғолиби ин ҷуфт яъне шонси дуюм пайдо мекунад то барои ба даст овардани медали биринҷӣ талош кунад. Вале то куҷо ин варзишгарон муваффақ мешаванд вақт нишон хоҳад дод ва ҳунару истеъдод ва равишҳои гуногуни техникие ки дар айни рақобат истифода мекунанд боис хоҳад гашт. воқеан дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ як рақобати бисёр мушкилгузареро тамошо кардем ки Эмомҷон Камолов бар муқобили ҳарифаш Бежан Боқиев нишон дод. вале як чиз боиси таассуф хоҳад буд ки Бежан дар ҳамон 13 сонияи охир қуввозмоиро ба ҳарифаш вогузор кард. яъне як вазари дар 13 сонияи охир дод. Хуршед Маҷидов паҳлавони шинохтаи тоҷик дар миёни сангин вазнҳо ин қуввозмоиро ҳакамӣ мекунад ва ёдовар мешавем ки воқеан қуввозмоиҳое ки аз сӯи Хуршед яъне қазоват карда мешаванд одилона ва як партоби бисёр зебои сари шона аз сӯи Камолов ва ин боис ба он гардид ки ӯ вазаре бигирад ва роҳи муборизаро барояш ҳамвортар кунад баҳри ба даст овардани медали биринҷии мусобиқоти байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва то куҷо муваффақ хоҳад шуд, чун дар қуввозмоии қаблияш низ ҳамин гуна шонс ё ҳамин гуна мавқеият дошта буд, вале дар лаҳзаҳои охир ҳамин мавқеиятро аз даст дод ва ӯ набояд саросема бошад, чун аллакай ҳудуди вақти зиёд дорад ва ин бор як усули фанди хоб ва усули воқеан фидокорона амал кардани Камолов боис ба он гардид ки бисёр як партоби зебоеро иҷро кунад ва ба ҳамин тариқ Аминҷон тавонист ки муборизаро барои ба даст овардани медали биринҷӣ идома бидиҳад ва қуввозмоиҳои асосӣ ё рақобатҳое ки барои ба даст овардани медалҳо сурат мегиранд рӯзи панҷум яъне фардо баргузор мешаванд ва варзишгарони хуштоле талош хоҳанд кард. ҳамин тариқ Аминҷон Камолов тавонист ки Эмомҷон Камолов дӯстон тавонист ки ғолибият ба даст биёрад. бори дигар тамошо мекунем аз усули фанди хоб ва ба истилоҳ ин усулро яъне фидоӣ мегӯянд, чун Камолов инҷо худашро фидо кард, чун метавонист дар айне ки худро ба пушт меафтонад варзишгарон метавонанд аз ягон ҷиҳатҳои сустар истифода карда ӯро ба тахтапушт нигоҳ доранд. ба ҳар ҳол усули бисёр зебоеро иҷро кард бо равишҳои гуногуни техникӣ ва ҳамин тариқ ғолибият насиби Эмомҷон Камолов гардид ва Аминҷон Ҷалолов бошад аз идомаи мубориза маҳрумон. рақобати баъди марҳилаи қуввозмоиҳои тасаллубахш миёни Олим Авазов, оне ки бо либосҳои сафед аст, бар муқобили Абдуқаҳҳор Норов сурат мегирад ва бубинем то кадом ҳад дар ин рақобат варзишгарон аз мавқеиятҳо истифода мекунанд. як ҳаракати зебои Олим боис ба он гардид ки ба ҳарифаш як вазари вогузор кунад ва дар муддати 10 сонияи дигар ба ҳамин тариқ истода ва натавонист. бубинед Асикоми аз як самт ба самти дигар гузашт. инҷа варзишгари хушшонстар метавонад ки Асикоми биқапад ҳарифашро. бубинед дар ин равишҳои техникӣ варзишгарони мо гуфтем чандон истеъдоди баланд надоранд, вале ин бор тавонист Олим Авазов ки аз Асикоми хуб кор бигирад ва ҳарифашро қабл аз анҷоми вақти асосӣ бо истифода аз равишҳои идора кардани ҳариф дар болои замин ба муддати 20 сония дастболо бигардад ва роҳи муборизаро дар марҳилаи яъне рақобат баҳри ба даст овардани медали биринҷӣ идома бидиҳад. ду ғолибе ки муайян шуданд, онҳо
یعنی شانس دارند، یک شانسی دیگر دارند برای به دست آوردن مدال برنجی. همین طریق اولیم عوضوف واقعا اینجا یک نوع دوش آمد کرد با ایبوره خلقی ما که هرچند در ابتدا ببینید اولیم عوضوف زیر فشار حریف بود، یعنی او اداره کرده میشد، ولی بعدا توانست که یک تکنیکای ضد تکنیک حریف رو به کار برد و با این وسیله حریف رو اداره کند به تخت پوش به مدت 20 ثانیه و این باعث گردید که اولیموف به مرحله راه یابد که غالب جفتی یکم مرحله نیم نهایی رو انتظار می شود در مرحله نیم نهایی و غالب نه ورزشگر ناکامه که در مرحله نیم نهایی از حریفش شکست می خورد و غالب این جفت رقابت خواهد کرد. امام جان کمالوف از زیرگروه ای مرحله ریپچج یا قوزمایی های تسلو بخش برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش خواهد کرد و اولیم عوض باشد از زیرگروه بی قوزمایی های تسلو بخش برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش میکند. اکنون رقابت مرحله نیم نهایی این سعید جمال علی مردانوف ورزشگری واقعا چهره شناخته سهراب رحیموف این قوزمایی را حکمی خواهد کرد و به نظر می رسد اینجا یک رقابت مشکل گذر پیش رو داشته باشند این حریفان، چون که هر دو هم ورزشگرانی با تجربه و از لحاظ اجرا کردن بند و اسلوب های بشتین جودو واقعا بسیار خوب هستند و بیژن باقیف نیز ورزشگری با استعداد و قوی اراده هست. و رقابت نیم نهایی که هست اینجا ورزشگران در قوزمایی های قبلی قوه و نیروی بیشتر صرف کردند. از این لحاظ طبیعی است که یک نوع سست حرکتی به نظر می رسد، آن هم از لحاظ یگان بند و اسلوب تکنیکی اجرا نکردن و داور مرکز فوراً این چیز رو مشخص کرد. یادآور میشیم که داور مرکز داور درجه جمهوریوی سهراب رؤوفوف و یک حرکتی بالای شانه از سوی باقیف اصولهای پرتابی بالای شانه بیژن باقیف استفاده کرد که موفق نشد. حرکت‌های کار در زمین یا اصولهای بوغی کردن یا بیهوش کردن به نتیجه انجام شد. سعید جمال علی مردانوف نتوانست از همین روش تکنیکی سیم وضع یا اصول بیهوش کردن استفاده کند. به هر حال ورزشگران تجربه‌ناک می توانند در هر لحظه و هر ثانیه که موقعیت برایشان با وجود می آید از همان روش ها استفاده کنند. یک حرکت زیبای هلوک از بیرون و بعداً اصول های لد دادن توسط تکنیک های دست و پای. این بار موفق شد سعید جمال که یک وزری به دست بیارد و این باعث به آن می گردد که او در ادامه قوزمایی بیشتر به وقت کشی توجه کند، چون که یک وزری دارد و با حرکت های تاکتیکی گذاشتن او در اینجا عین مدعا و بر سود او خواهد بود. موقعیت از سمت راست گریبان حریف، آغاز مرحله های داشتنش سعید جمال و یک نوع توقف کردن سعید جمال. این هم باعث به آن میگردد در مسابقه های بین المللی که او بیشتر شیدو بگیرد. اون نباید این گونه توقف داشته باشد. ببینید فوراً هم کمکاری یا سستی کردن در عین یگان عملهای پرتابی مشاهده کرده شد و با هم در آمیختن خیلی نزدیک و یک پرتاب دیگری. علی مردانوف می توانست که قوزمایی را قبل از انجام وقت اساسی بر سود او حل کند، ولی نتوانست از همین پرتاب استفاده کند. به هر حال هر دو ورزشگر هم با هم بسیار خوب در آمیختند، یعنی
بدون یگان ترس و هراس با هم نزدیک شدند و داور مرکز اشاره میکند که کمربندها به ترتیب و این در اکثر حالت از کدام پیامد گواهی میدهد. شاید شیدوهای سیوم باشد برای یکی از این ورزشگران و شیدوهای سیوم خانسو کمک خارج شدن یکی از ورزشگران یا شکستن مقررات مسابقات به شمار می رود. ولی ببینیم عقیده داور هم در مورد ادامه کردن قوازمایی هست، حجم یا شروع مسابقات یا رقابت. و اکنون موقعیت رو جوست سعید جمال و فقط پرتاب کند، این بار موفق می شود از یک هلوک بین پای. ببینید اینجا روش های هلوک بین پای به سمت مقابل استفاده شد از سوی سعید جمال علیمردانوف. او که نیم امتیاز یا امتیاز ناکامل وزری داشت، این بار با وجود حمال توانست امتیازش رو کامل کند، امتیاز کامل وزری رو ایپون رو به دست آورد و به مرحله فینالی رقابت ها را خط گرفت. در مرحله فینالی رقابت ها هنوز یعنی حریف او مشخص نیست. غالب جفت ورزشگر ازبکستان و تاجیکستان پس از چند لحظه که معین می شود با سعید جمال علیمردانوف روبرو خواهد شد. ببینید چی حرکت زیبایی رو به سمت مقابل اجرا کرد سعید جمال علیمردانوف در عین درآمیختن با ورزشگران، در عینی که ورزشگران بسیار نزدیک با هم برخورد میکنند اکثرا موفق می شود. ببینید اما خود او در عین کومیکاتا یا روش های قپیدن بیشتر دوری می جوید و چون نزدیک شد ببینید چگونه اصول های زیبایی رو اجرا می کند. این ایپون بود، اوجی امتیازهای بلند گوشتین جودو. رقابت آخرین برای گزارش امروزه ما یادآور میشیم که میان ورزشگر تاجیکستان سرداروف صورت خواهد گرفت. سرداروف شرافگان با لباس‌های سفید است و حریف او داستان میلیف در مرحله نیم نهایی. قوازمایی که ورزشگر خوششانس و خوشطالع مرحله فینالی رو معین خواهد کرد. ورزشگر ازبکستانی نیز از این شانس، از این امکانیت یعنی بیشتر میل و رغبت دارد که بهره برد تا بتواند در این مرحله چون غالب به مرحله بعدی راه یابد. و یک حرکت ورزشگر تاجیک رو مشاهده کردیم که توانست ورزشگر ازبکستان رو به زمین افتاند و این افتیش به همان حد بود که وزری یعنی در طلبات های وزری هست و ورزشگر ازبکستان برای لد دادن دست حریف کوشش کرد. از این شانس، از این موقعیت باید دفاع کند شرافگان سرداروف و ورزشگر ازبکستانی از آن نگران هست که یعنی در این مرحله مغلوب می شود و در صورت مغلوب شدنش یک امکان دیگر برای به دست آوردن مدال برنجی دارد. ولی اینجا خوشطالع تر ورزشگر تاجیک به نظر می رسد. آغاز یعنی روی و لحظه های اولی با هم در آمیختن داشتن یا کومیکاتا. ابتدا ورزشگر ازبکستان تلاش کرد، بعداً کومیکاتا از پشت حریف و یک کوشش دیگری ورزشگر تاجیک برای پرتاب نمودن حریف، ولی این بار هم موفق شد ورزشگر تاجیک. ببینید هنوز داور عقیده نکرده در مورد پرتاب ورزشگر تاجیک و ببینیم شاید با ویدیو داور یا کمک داور ویدیویی اینجا توجه کرده شود و از کارگردان خواهش میکنیم که همین لحظه آخره که پرتاب شد اگر روی تصویرها در نوار سوز کرده شده نشان میدادند عین مدعا بود. به هر حال قوازمایی ادامه میکند و با ادامه قوازمایی توجه میکنیم. بیشتر از 2 دقیقه دیگر امکان هست که ورزشگران قوازمایی را ادامه بدهند و ورزشگر ازبکستان هم یعنی هنوز فرصت دارد و ورزشگر تاجیک نیز یعنی
اینجا در پیش چشم هزاران هموطنش تن به شکست دادنی نیست، بر حریف مبارزه بردن است، چون شور و شوق مخلصان طرفداران گشتین جودو نیز به خاطر استعداد واقعا فطری این ورزشگر هست. اون استعداد فنی که اجرا میکند از سوی ورزشگر تاجیک نشان داده میشود، واقعا قابل احسان و آفرین هست، چون ورزشگر ازبکستانی در همه بند و روش های گشتین جودو که امروز یعنی ما مشاهده کردیم یک استعداد فوق العاده بود، ولی امروز اکنون ببینید در این نوبت ورزشگر تاجیک و اینجا مته گفت یعنی امر توقف کردن بود از سوی داور مرکز سهراب رحیموف. ورزشگر ازبکستانی نباید این پرتاب یا فنون فدایی کردن رو استفاده می‌برد، ولی به هر حال استفاده کرد، همون فنون خود رو فدا کرد، حریف رو پرتاب به سمت مقابل یعنی همون اوسوتو گاری، ولی موفق نشد. ورزشگر تاجیک طبیعی که به وقت کشی توجه میکند. ببینید در قوزمای قبلی ورزشگر ازبکستان از همین روش استفاده کرده بود که غالبیت نصیبش گردید و این بار اکنون برای استحکام ورزشگر تاجیک شانس دارد و داور مرکز قوزمای را منع میکند. واقعا با قوه و استعداد و نیرویی که بازو ورزشگر تاجیک نشان میدهد بر مقابل حریف ازبکستانیش باید اینجا احترام قائل شد و یک مرتبه دیگر ورزشگر تاجیک، ولی ببینید انا همین گونه امکانیت ها رو به حریف واگذار کردن این باعث نگرانی خواهد بود. ورزشگر ازبکستانی در عین کنترل کردن حریف به تخت پشت به مدت 20 ثانیه گفتیم استعداد فوق العاده داره و بالاخره دوی ورزشگر ازبکستان آمد کرد به اصطلاح معمول پهلوانان ما و ورزشگر تاجیکستان تن به شکست داد. حریف مرحله فینالی سیدجلال علی مردانوف انا این ورزشگر 23 ساله ازبکستانی است که روز 5 اکتبر در همین مجمع ورزشی در مرحله فینالی رقابت میکنند و داستان میلیف واقعا در دقیقه آخر طالعش بلندی کرد و بر مقابل حریف نوبوبش یک هنر و استعداد خوب نشان داد. ولی از نقطه نظر من یک لحظه بحث برانگیز همان بود که ورزشگر تاجیک یک پرتاب را انجام داد و آن از سوی داوران به نوبت گرفته نشد و اگر همون پرتاب رو مورد مشاهده قرار بدیم انا همین پرتاب بود. این وضعی بهاگذاری گردید چون که در لحظه اول رقابت بود و در مرحله بعدی انا این پرتاب بود. ببینید دوستان انا همین پرتاب بود که به نوبت گرفته نشد و این یک پرتاب ورزشگر ازبکستانی که بعد از امر داور بود به این طریق به انجام رسید. دوستان عزیز و ارجمند و بار دیگر همین پرتاب جذابی که بعد از امر داور بود مشاهده میکنیم دوستان و با تماشای همین لحظه های جالب و با گلچین از بهترین لحظه های همین مسابقات یا همین رقابتی که برای سیدجلال علی مردانوف یک مهمیت داشت، گزارش ما از جریان روز سیوم رقابت های وزن تا 90 کیلو به انجام رسد. با امید موفقیت ورزشگران تاجیک ایام بکام شاد باشید.